ono so eye ahemfo no bi ewo daman enya asem keto akora afutu sem wana yede ebra wo no orofo yiwasum ye papa efrise ewiase abrabọ na ye bonu ankasa no gidie yade bia ehu hia ye pa se obema nipa agi wadie no ede obuo sonko ede man ewo wafuom se obema gidie afiri wukatrema so aba no emamanfo dodo no ankasa nyamu gidie ede omagapade ejawo se gidie wa awade mu a awade no koso promprompa se gidie wa adwuma mu a adwuma no ankasa koso amasika bam se gidie wa namfofuo mu a obi nsode enko na ye nka na kirasem efrise wo nyina dwom hudi orofo na nwumre ugidie no sen na ekọ akwakoduro ana epem hefa obi wo ho a wo betumi adi nokure adi akyere ne yire akosi awie ya na wo di nokure akyere ne kunu akosi awie ye adwuma na ede hye ne nsa no na oye ne yie paa o na adwuma no ekoso kama na gidie wo abwade nim ka nokure kyere ne yire di nokure kyere ne kunu na meka kyerɛ sɛ ade ebe na si wo sɛkyerɛ jamasi a ama twene ana orofo gidie na wunyama papa no ntino wagya pade nyina no papa no sikani no na yema wo gidie wunyama wadwuma wura no ntino gidie wunyama wo no ntino wakatua watum amenne wasisi adan atomfuo amenne ho ntimi enkyerɛw eno te na nwumre meka kyerɛ obi sɛ faako a wo no gidie na ade wo hɔ ana a wo ka no korɛ dodo no a ena firi won koda brem wanya gidie no ka no korɛ ade ama afoforo bi ama wate so emfa so gidie nti wajane so to no ama no kora no a won makro no obeteki stock kora efiri se wonim se onfa bibia mfa mfiri ho gidie wonyama no nti no nagyapade nyina no oba no nyaaye no wode ahye bema no ensa se wonhwe so orofo gidie wonyaaye nyina akire no mebusa wo se wo betumi dia kosi awie ya na anu ti sa gidi a wunya ye no a wudi anya japade pii no odofo ena meka kire se kakura wumudiem emfa nkeka wa bia emma mefrem dodo anu na betumi aka ho asem ade a kire wadwuma wura na esanse woni wo mu gidie no esanse wo ka no kure esanse wo di no kure ma no ntino dodo no na egu animu ase ekire wo yire ekire wo kunu na so so no gidie wo ma wo ene no kure a wo di kire no ntino ni nyina no onfa nya asem orofo ename ka kire obi se won kura ni gidiem na onka no kure faako a wo no ye no comfortable zone no se wode no kura ene gidie etena hode a me wo gidie mapase agapade bia ye pɛ no wo wiase no obetumi anya bi ade afiri ho gidie a wo ma no ntino wo kwa abrochire na agapade ne ne dan nyina o na esisi o eno ti me ka kiro bi se wan hweye na wan kura wo mudiem ewo gidie a wo ade ema adwuma wura gidie a wo ade ma wo yire ene faako a waka no kura ne gidie na watumi akonkan ewa abrabom no se wankura mudiem na entro ketua bi befamu a orofo de waye nyina ahyeaguo ketua no a abaframu no akoyakoye se enkatebone abafra papam de gina wanum nyina no esa na bo na abamu no obapuragu eno ti masima meka cho dede bi ni se gidie no dia wo dia ma adwuma wura gidie no dia wukura mudiem na so no wanhwe ye no obi beka cho saru de wagimie o
Woda dia how we dia wo se wa ho de o. Wodi wonim dia boa me apagya konkan yo. Eno ti kaduru baabi na se adwuma wura wo ma ne 10 na wo se ka wo so 55 akababua o. Obi abese adwen no. Enti akoba asa no Jidia na wode ema wadwuma wura jidia na wode wo baabi a wo no ene enokura asem a wo kanu no enne entro ketua bi befa mu no o odofo de wanya nyina no adwiregu efrise entro ne befa mu no ama jidia adwuma wura ewo edi ma wo ninti no wagina adwuma afiri wonsam na ya no krase so wagina adwuma efiri se no wogidie no ma wo na wo pɛn ma obi bɛsɛ wa adwene enu nti enene entro aba akatrema so wo twɛn ma obi ɛsɛ wa adwene sɛ wo yire no wo ngoba enti no gidie no no kura wo ka kye no nyinaa no ne nyinaa no ugyaye enu nti ene meka kye odede bi sɛ ya de gidie na tena wiase ha ya de no kura sam na tena wiase ha eno na ma manfo nya mu gidie na empodie woni no kura no de ne nsam wo bietimi ema obie no eno nti sɛ wo anyina faako awo no wanso mu die mo gidie mo faako awudidi a na ma manfo bo wanso ko twantro ketua bia de was din fidodo ahyehye ne nyina no ne nyina ebetumi agwiri eno nti ena ye magidie aye wo no ene no kura sem da ye ketrema so no yen kan ye fankyira foforo se faako a abrabo no de ye bekọ na empokura no ye nyanya de ye pɛ no ye be ma no kura ntro kakra bia ye betwa ma ye gidie no a ye din fidudu a build no ye din fidudu ahyehye na ebedwiri na majapade ye wo nyina da afiri yensa na ahwere yen na ya besere ne ye di no ene mesre odede bi se anso bi obi bo se twantro na wi a wadwuma wura na empo fade ense emfra mfata efa di ba bi agidie wa amanne osaso wachi no ye hwe se ye bekura emudie mu ye gidiem na empo ye ma no entrasem ema ye ketrema so na de yenya no emfiri yensa eye me mudofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo Omuna Samuel. Oforisuo bema yanchia yetifo ni ahwefo. Mamencha durapia o US. Mia minua Tony ne ho kani o US. Minim se enche bia durapia mamkwaso. Mamencha Cynthia. Ane yenua ba ya oton adwan wa na ne friend say. Kwan wi. I'm a special. And no boy so bo. I'm a special. Do the bia. And you could carpenter ni of one. So na ya be ya hedwuma no. I'm a special body when you dey kura kwa body and body som. Okay. Ya ni ne pon. Ya sha shi ni. We o kasa was real. Wa. Osere. Ama baby a obi a chia wai. Ya chia. Na mencha me nana. Me so si anaja. Na pram so hene. Okay. Awone. Mo kani. Jabba free so bebia obi a menua papa me bibia no me chia pa na me chia me sofo jima okay sofo jima lobito crisis life ne sofo achu me chia omnya ma so le Mpe Nipa na mte ya me nye yize kura Oforisuo gidi Asem na woken ada na me kan Asem ada na me kan kwa emfino Aboagye adai asori pani adai na no obusa ma Asem bi so obaadwa na de bi wo me ho afene me ho adekro enfio bia me de betudwa enfio bia maadwa fashion na mo wi ase no Oforisuo be ma case ni hu e meda case gidi Asem na woka aso pani no aso pani kata cho be ma kan Asem bi na bro cho me nye program e o ma me nsole nkoi oji ni so ya aso pani na me ka se me aso pani o ba bro ti a wo se me oba mo nipa bia nyame yango po nyina ye de yawo Oforisuo be ma o mo bia mfanta na ni ase David okay na no so ati se sofu bi se mo meyi 5 cedis ni 10 mo meyi free wan wi a mo me ne mo nyango bon se me kan 1 2 3 ne mo meyi a me dome
then there goes Rogana. I go ever as I have become. Who would have knows a betum? First, GDS am now working. Katajoba Matthias say GD and so easy. The word GD. Of course, some catcher will say, Ada Nipa obe fe urade no. Ene nsohwe eba osopa. Da wo se magya me bonim na ma fe urade no. Ete se nipa wo ye fasting. Se wo ye fasting a da na wo hyehyɛ nnuane akɔnɔ pa. Ofosu wo fa urade a oba na wo wiase akɔse nipa wa ampɛ no. Ode ne ho ba betwitwu. Enti na make sa the way GDA at the moment ebeba wadwum say na menti say na mu manya GDA bia manipa so sam ne nam satan no so na ye de no ma hye wonsa so study sa de na ye de no ma hye wonsa pa oh nipa so masi se de ositie de na no na otise ne de wasesa timu fa nhye ne sa na wanhwe yie ofosu ye kasem bi se wo petumi ne se fa ma me bra ubetimi du maame akọ no akọ enu ntini ye kanfo ma sa onipa so masi o ni gidie so ese se ohwe ogidie ye na ro abrabo ye na kwa wiye akoda na ne maame suni ade a ana so mokọ asọre dem mu abodem ni bi sebe woti duase na sofo ka gidie asem pa oni Aboagye so to ana bodem ni tie no se hwe fa kuma ne se kan ko asore dem wo was one that can GD asem no anam din mesi be ma wo kan GD asem wo dem anu wa police kan yo din so fu ne gina we o na kula bi e gina no se pacho me kan de o kan GD asem no so fu ne kan GD asem wa pe na kula me ne mo aso ma kan GD asem bi wa aso ha na so fu etu esu wo se so fu na kan wo ti da bi me kan bi asa hwede gidi aye fo so gidi enye easy enna wa wutie me a wonu obi anante na woni nanante so many years na nipa no so ne no mam ade ode agyawo bibia esumbo ode gyawo no fo so enna boni bia nsie no mitu chema enye easy wonso asabe mpradua so fo so ye ka no wonso a ode ade agyawo bi so many years ya wonso ata ho na wa hwama no ofoso sa nipa no ye nya na mane nkọ enye yize gidi asam na wakofa bai ye won krofo enwanem bi wa broche ne Ghana ha omo pesa nka omo ma nanfo bi ananwafo bi da omo no ma no ma omo ba gidi ne wai ade ketwa bi adane nkate baako ewe na bra bom de tu nanum nkate na ye na doso nanum no ketwa na de tu nanum ofoso akwose ni nyina ma ya pragu na bra bom eneni pa ye stranded wo wiase ye nyesesebe wo mabusu am obiti mu ode o ofoso me de ade we gye ofoso me kwa ba tu ni ko bia no ofade cash fi abrochire ba akwe start adwuman ofase na ye oton cash ya no was $6 no de kono fa de aba edru baabi asebe sabi sika bedi ni botomu no ofoso home u penipa life ahwepa na sika bedi ni botom no otimi gira na wono move na ekosmutu a sa nipa na chia no sika bedi ni pansemu a osesa ofoso nipa omo na mabontin enya de omo pa omo no obi wo ho ananka odie obi wo ananka de adumadie kese bi hye ne nza nanso nkontompo bi okotwaye no asene no manyina abrantie ton cars ton no de last minute abrantie ton a na fe o de bo sebe ko hwibra no wo fesa kwasi de waye mini ne mum nanka no ma nanka da ni mu na me no be no eso ena fosuo ye tufo am obi bia wo tie ye se dwumadie bia obi dia so se ye wadanfo ye o maame ye wunua obi bia na ne ye tufo okay ema wadwen se sada gina pintin na wonnim de afira kire ba nipa bebre na mwiase enne ade kitikiti ba ma enne o ma ye mobo gidi a wa nyanti wa ma obi anyan woni bisa brochefo otwa mo ntroketo abi se ana obi kura tegana otwa ntroketo abi a ofo so ade kese nyati mehwero
eti ye kanfa mo bia na futu se me se ye srew obi a wutie ye bia no dwumadie bia wadanfo bia na wo maame wo papa wabusuani bia de hye wo nsa bia na especially omo a ye de dan hye omo nsa dini kwe obi si obi dan owie no no wawie ne de na de odi sika ba ye wie ne de mesre ye mfa gidie ama nipa da sene na eno eti manipa o left intem Oforisuo me das okay the nation sanka Oforisuo be me radin shiro nipa bia wotie na onye obi akese enumere nso mechia senior contractor ko video oni Mr. Yaboa be mo obi na adum Bishop Reed Kondosman one ne bakwam na saa na me maame anita hotel so tie dwumadie radin shira no na ofasai wojoso otompaboa jeja say radin yankopon wonshira go so ma hene so odo obi ase e wona yi kese obeye no ni wura asase so omokugya no ma ne yefe omokire se oyotumfo betwani nti nanase asidanko ni bebia na bebi obi aso enshira enkoma no Oforisuo gidi asema akopeja abaidie metima kasa abrabo aye bonyina ne ma miense ka ho ma abrabo esipi control wiase control nipadua control abrabo gidi echimbi na onipa bia de a wo ye wunni gidi wo mu a na epie firi mu ba no ya na ye bibie wo ho na nsa no obi so nya gidi no na wo nipa kronso wa ya de a wo sefata se ye giwudi ansa no obi anya wo mu gidi eti wo se menya gidi se ye Europe nso otumfo se tu se obema me proto so amra na about a ene na minim sa asantema hye ne nsa ewo no eno nti na menya gidi wo ne mu ndi Yesu bo ni wiase nyina no nipa gidi a benya se ye hunu Nyankopon da ne papa Yesu ne ba Yesu so obewuji ye nkwa ye hunu ne da ba de ne ye gini di se me na nankanzo a me betoti won history na ma ntese ye se wo mu bi le bo wiase ena mente da se police panyin bi o wa Sante region ana se Ghana asasi so sebe wonne bo nipa ena me ma mete nso da se nipa bi a manitua no ne cheska nti eba ne sa me da mani ane ameti bi anse ye wo bo ade bi obo wiase ti boni mu gidie se ebere bi o so obesa abese wiase o se me gidie ene ye de tim ne mum ye ba na papa ni nua ahwe ya onye ahwe ya ye ntimi nkonya ne mu gidie sa akura be na ne papa ni kapre na woko JHS ni obedi kura ho ode no wo gidie woni papa mzo ode ne beko SS eni ho JHS na no start fani ni wi ana wo peni pa bi o ye papa nua no aboa no se be ye ofiri school ma obetuma to ane so wo SS enti wasem no na mde ka chu nipa bi ya se gidie wo ho na emum wo ye ade e begina so ame age wadi na afenzu wie nso wa hwe se nipa na wo gini di no ono nso so wadi wudi ana Oforisuo gidie kitwa ye hye ntemwai ye de nam wiase no obi betukun akotena ma no ne na Oforisuo wo bo adwuma pa wo Ghana wo mpese wo sei wudi umno samu abo na adwuma okasa kama nti wo mpese ye bese ne di ohene yire sa ofalumba sa na wanya mu gidie se wofa midijawa enyera na ode agyaw Oforisuo num nso wo ho ontentasu wo ho obetia wo a wodi gyaw no wo somo obi bontesu ni so omere so watima ye ni ya ne soma ne lolo fe kora no etimi ebo ni dwetire mu oye adwuma sa nipa ni gidie wo mu no obemene losu akom di nipa ni gidie tiko tine tumme bia na nipa bi kura adwene nze nyame ni ho no because o hese de obetena abrabo ni mu bobra na yesi nyame bi wo no wosom sa nyame no na wobubugu dem a o hese de osi do awurade na ne ba korope wontimi ntua ne fees nso da bi obepa so dem pra no a bo ze gidie no yera ndisi obi wo gidie wo mu a mepa acho o ye wo dwuma yie ma ono na wo fidi ni yie e ba sa gidie ne nko ba bia ejina ba bia ejina da bia me bo fada deste ne ma bo kwam despite abaso papa ni nimsame de ma de yesoro nko ahye ne nsa nti o se me mani mu yedru ene yetimi di nkomo ane ye de ne ya be freska fo nenso adwuma opie papa na bra bom nyo na ko peni sika ma no asole ba keke ma sole ba no dijuma we ma me no ba bia da ne die ndia oji ni didi adwuma ne hye ne nsa no no sa man ni obedi ebetima bo na tenase ndi sa nipa we beda na ne gidie no ayera itomle bia mo ya gimudie no mum ye koya omu ama ne yese asemu ni ho sade ye ti se wo skapa a wo suma ye ba bia wa ye wo mu gidie za da chi bi wo so be bosisi bi amaye a wo suma ye ba bia ye kro na dwumu osumu ya wale mu ndi ebi ya yere no bitimi ka kire se ye wo adwama bi ne ye sore koboye nanso na ntesa panyini na afre se ko bi gra ne girlfriend bi command top money man fa iska ko hia ne hama no anwumina asem wo na de ase wu fie
na sa pani na wo gidie woni mu no bete se wasa ka ho nsem ba sa ne awo ye nso nani a ofo so gidie ni be goso atena ho e be yira gidie ni be to ape edini ayesre onipa bia o wate asefo asase so se gidie na wo no kora one o kora no no wabuza se nipa wunya gidie woni mu no ono so giwudidie o gidie wo mu simi dan ma mi o ojini ojiwudi no ode abere no si sini dan ma no ena ogusu esie na wonso so ono wajiwudi no wonso ojini di sa after say we see dan se bibia koyi no amfa bia ono so wo bibi fufuro bi betima yede akasa wa bra bo ho ana eno na ye problem no ena mankofo gidie toba ha no na mankofo to ape no because oti bibi ena ama na nya omu gidie na obaye de ya de kro na mani nya gidie ni niwa nipa no koso kro na gidie ewrade nhyira obi a wotie ye nyante ase ketua wo asetena mu se gidie ye na se onipa bi asa wo kra wo gidie na wonso so obi kra de gidie de ama wa bra bose wa bre mboye bekoso no na wonso wase wo se wo bagie di na wonso adua bibi wo ne bra mu na ama ne gidie wo mu na tamsi tu watima bo ama bra ba ko na ni mofozo. Okay abirwatia afoso be mama menchia yetiefo ene yahwefo enyina dana ene nso de wode aba no nso Peter asafomu light obeka se eye pa yeda se na gidie eye ade bia eye fapem a ye de chechire abusia ye de chechire adwumakuo na ye de chechire ya nkasa ye fapem a ye pese ye nya egina so ewo abrabom ofoso be ma te se de wawo abofra amana ba wiase ohwefo anase awofo ye akwada no aba besue wo no akwada ne nya hotoso ene gidie bi ewo saa enipa yi mu se wonum betimi aboa no ewo na brabo mu nyina akosi se obenya nan e de agina so enti enkwada se wata ahwa oye na de ekora wa abonte a ne maame so wa se wo yetietio se wo bi oso oni bi ose mekoka chem maame mekoka chem papa dentia because onim se owo arehwemu ne ahotoso bi ewo ne maame ne mu se bibia bie e ya de a wo no betimi aye bibia so de ama no yenya gidie e de banipa ewo bra nipa no ye hu se bia ni sune ne ban ene ne yoye bi ya wo yi na de akere ye no ebetimi am yenya bibi papa bi e de afri ni nchen yetimi hu nipa bi ni akase enipa we se de metimi de me ho ato no so adentia eniema bia na wo expect se obetimi ayama wana se bia obetimi obetimi enya de afri ni nchen no wo hu bibi papa bi woni mu nte no na wo de gidie ahye ni mu enso ene ofoso be ma nipa pi na no ama nipa bi ensesi form e wo gidie ya wode ma won no ho me bi adwuma me de ahya won sa se me hyeda ni brent no hwe kire ma me adwuma no wo ye ne ye kurampa eye wa wodia enso no wa fa kwati kwan officer nipa ne nim nyansa ene ode adwuma no de ahya ne nsente no sika ne beba no ono so de bia fa smuggling way no ono so de kura ono ankasa ne de viso nim se nipa nye ma menye bia me de wode ni gidi ahye me mui ma mpe ba bia ankura sika ne bia enwu ana se me so man teten kakra amu aboa no a enipa de dakopo betimi aka se me nsole mfiri na adwumam ana no wo ho na so no ye wo obi nso so wo ho a ni gidi ya wode ahye omu no se wa ma ho antechema na so ma ni gina pinti kokon kan te se de wonya woni mu no na enyini konkan a enfa ho se ye woni nipa bi no wo ho a won so adwuma ya wode ma amanfo akrampo se won hwe so keke no wajai de ache wonum eno nso enti ye ka kire wo bia se gidie de ya de keto bi in relationship ya wade mu ye mpena twe mu empo ayonkofo ye da wonua ne wonua ntem anasa ayonkofo entem anasa adwumafo entem no very 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 little. Enipa no de se gidie ni hye mu na se wudi ni hwam a wan hwe ya gidie wonya bi ma obi mo ne wiase da biara da na wiase akwa wieye enti ye tofo aka kire obi ase se ne omuna samonya gidie ewo hini rimu na se wose wode me ye nua prekope wode me ye ba wode me ye na ade nyina ewo se me hwe ne ye na se gidie no egita ho pa ye de abre ye enfa so pa ye de beba beda ye ntem ena afen so ahotoso ma pa ya wonya wo mimu no metimi ama na tintim na agina hoda na mani ni hwamo ama na sense from eba se no na ya na obi ama ne se obi ama na ya na akwa sai obi
esan say omuna samwade ni gidie hye mi mu no menti mi ama 19 mama ne nsesi fo mu nte no ebeye den aye nwanwa say obekwa akohia obi foforo na empo no obesa de maame yebo akra de ne na toya mukura ebeye den so obesa aboa ni nuanti ni nipa bebre ho enei wonsam wo bianko betimi aboa nipa enso yese de owa aka no osoro sonso no ehunu bi penti na esi aboa sere wogye ne background so a no ayi na ni ato nchen wonim se de obi de beye no no wan hwe ye no oboa nipa foforo a se nipa kora no beye ne sa no nti no ama nipa bebre na no ebere wa abere busua mu na afempo ye potam ye nwuma mu ene ye nsafo mu nko bi wo hwanka ne nsa beso nipa dodo na so na ko atimi aboa ma obrabom na ene ma ko ye nso enam se de obi de ayi ne nti no entimi ma ne nya sa ahofama no emmoa nipa nti ye ka kire obi a se obi de ne gidie hye mu a hwe no wa ma ne nsensi fom ye ne ma se de se na fata se be ya foforo ya wonom wo akire no so no wo betimi aba beka abusua ya wo mo so so mo boa ho bi na atimi aboa ama abrabo na kwa ni mu ntem de amefo so be ma me da ase. Okay, 0551 0551 0548 0548 Hello. Baby, I'm free with ole medin de original Pauli muskata tuli mansuko ndasi. Okay, Pauli yetio. Oforisuo me boma baso ni adwuma pa mu de. Mete Sompa de edu anwumre na mantie mu aga ma ntumi nko ba bia o. Edu anwumre na menya betena video ho de e bo se me anu abeta ho. Ye mo papa. Oyene ene ofalumba e boma baso me chiamu. E femo semantasa mo ga ya na ma chiamu bi. No, more than what Yamuna. Okay. Hello. Hello. Good evening. My Joso Katachi Udi, baby, are free. But I'm doing the car. No, that's what GDS and I'm open. In what you and Kofu and something for this year and more. I am personal. GDS and uncle at the moment. No, can you GDS? That's unfair. No, you are boss. You are possible to be a man. I did be now a woman. The next time I say, so being a GDS. Mani wo jidie ni nkuti awie but am say no okay hello baby afrefre wudi my volume ne confirm na yini nkomo aja good evening my Joso Katachi baby afrefre wudi me Katafre ya zanko ye from kwajo yenti o my food is on the boy ba de bia ni timu ba na me nsia mo ba ma food sam de mai anyway okay netia hello Mpacho Sompani. Sompa e market yapa Asem Mpe Nipa dwuma. Mpacho we de anya boni bia adwuma amoye no. Ami nsira mo anya mo kese. Mpacho me maame ba kwena ya o ta ba wia no. Odi manyem no hia ne number mpacho de be ma me. Okay, ohenini capture. Capture mama na the production line no ebe tudwa na wa fresh so wadaroma hello Ofoso beme yey angasa wo fa se akis ni se shuba kwai no okay pani yeti o oboso ba mense ma me ba kon amadanze ofiri won chebre na aware ni denti wakopie mu wansiam ni kru ni bra asobre oboso se be mpani fo se me de mempre be sia konkon enya abrebese no me de chopper be si hene anya masundue ye oni pedu abrabai ma akwa se omoye smart na ordinary be bitini pa nipa japade ebi am me kasa wo ye oba bi adi am me tew machia o me se mani je ho wo se ai ka wo ye smart into da me nya gidie wo mu na me maska wo fu se me ya bo antu twumi bi e be kakra no poster e boda ho itimesre wo ye nipa bre bi nya flat e wo mu gidie bi nya wo what me chawade a ensi afoforo anokwan ma afoforo sunya pa so no ntimi mu afoforo akis mi ni makra no okay hello
Baby afre udin. And this is close to the doctor. Yentio. That okay. Hello. Didi idea mo dupa. What yen idea say onyene etwe. Na me woni gidie wo ne mu. Na bia maba ne nchen na waboa me. Na ni da no so na eche biom. Na me sa be biom na wan nya sa moa me. So won say gidie a me wo ne mu no efiri wo. Enti no gidie de ya idea mo du. Enti e tisi we ma na ye ka asofofo kura ba ya. E mai wo gidie wo mu wa ko fem say nuku kura gidie wo ne ku. Enti ya da ma say ene afutu sama da bia ya mo de ba. Obaya monchia me original pa uli ba ko pe wo masu kunna. Okay. Ono ane sabaye no. Hello, Fosu Bema. Ye baby afre. Christ as ndin kamo na nyimle so. Ka sunsun. Nyimle so de mo de asem na ba be ti wono. Fosu me de me ka ene se. Iya se aye tie no. Gidi ene nsohwe ene nam. The nipa bia wo didie bia timi di nsohwe so nkunim. Okay. Ije adwuma na wo ye no enko yi o. Enso gidi a wo de test ni ntini wo mu a ebe ko yi. Awade na wo te ase ni enko yi o. Enso gidi a wo de test ni ntini no ebe ko yi. Asti ni de be me hu ne se nipa bia wo gidi no etimi di nsohwe so nkunim. Ya me nhira mo pa ne nso mo futu se mo a mo di aba. Na me nka mo. Okay, hello. Baby afre udin. Oforisuo. No, okay. Na we system dia de system and question the mood ya papa and so be o mo dance thank you we are here. Hello. We pakro and so say we be the panama di panama so that but the dinamo so if you have no action for the video woman woman system but every prayer especially can everyone on many can have to do that so that if you are it's so easily no we need no brain no need cash any kind of the year will be more the kai agree ya monse mine is here will consume ya monse food you know the family Kennedy. Now we want the control family you know me na problem ka mensa only mention or yes what the secondary school first one ya was in the school which have at the top from so say many the system e kaloto into our family ma soon when you are not to ama me when to the guy ama me ya eka tell me family to the into your career, one just for me to be a more frank of more, and almost soon, a dead dream woman to do that. You are more tired of the best of Abasobon and of Hello. Hello. Baby, I'm free. Yeah, that's a friend. I can just speak the man in 2022. Yeah, hello. Ukasa free. Ukasa free do ma hin ko nti. Okay, yentio. Yeah, Sompa. You are the best for the room. Because everything you do everything. Ukasa free do ma hin ko nti. Sompa ho yo bia. Toma obi abrabo efu papa anu ho futu. Why are there the mission na omo man. Okay, hello. Hello, Majo so katachi baby afre udin. We fit touch man very road. Okay. That's program number something. Ujina so play. Did ask my motor America. No. Odu ha onu obi azuma. O gidi nti odi adwuma na de Asem Mpe. But all your project na na all your adwuma. No asa man crofo e fra chire monitor nipa no. Abasa die na nipa no ne on to aso ne ana se onjai
Say omanfo monitor no a eno nkyere se onyani onim ni mugidi o na mom wankasa adwuma ne hye osane so okura omudiem na wo ma amanfo confuse na wo koso eye wadwuma no ekosi awieye. Okay, hello baby afrefre udin yeti opini da wasipa de na kedi mu ne position ma de emaye ne ne gidi atema wo kan ayade ehunya yi pa so ka de na ama mewu ni de na azike ni to no ni to bia de ni ya so sa le pass emaye no bia de ekiti ni ama enemi hu ni to bi de wo sore de ma ni mu ye no ama ayana to de ni ni pa ni ye ni aso de ta de ebe ti ye hu Christopher ye hu Christopher ye so ka suwa no kre ni na di e wo no ma bi de ni eni o yo basta ni pare na mo ko di pa wa se ma bo ka ye ya de hu ere di ya pa ye ni na so e ko ye e no kre e ko di na ko di kra e di ye ya da mate ye futu se ma ye ma ye se ye na di wo de ye bi na di kre ni di to ye de aboya. Okay, hello ni Fosu ye Fosu Pizarro ni me do dun kinkes. Okay. Fosu ba police station down in Chelsea Golden Tag Baba Shop ya biagu Asem Mpe Nipa obi bia etie bi. Na Fosu na dia bai Asem kese na Asem no so modu gidie na ansa na obi benya gidie wo mu no na ye anamo bi a watu a aso nipa nani na ubenya gidie wo mu na Fosu gidie nso no ontimi nyi frabla bom kyerese abrabom ye die no ne fatum kese pa gidie sanse dasani bia no so obedi yo abrabom a esese obi efa obi so na wadi yi etinam zara na mo bi so obedi na dwuma ma wo se hwe so na unya dwuma ni ye o ne kwa so pese dwuma ne sai de ekoba sa nipa ne gidie a wo mu no eso bete mpo se bo so obedi adwuma ma obi na sai nipa no bia o ya ade bia nkese se ka dwuma ne chi na dwuma fin nsam nanso nam gidie a o de shase ye ntino dwuma na de se obedi adwuma no tube za afoforo ka se se ma sikra no o de no we after baby nanso be kom no na gidie nti na adwuma nda so pita no Fosu Pizarro thinkers makao. Okay, you fire last caller. Hello, good evening. My so bemena. Fosu midi omega makasa free seven capture so. Okay. Fosu ena menya na pa. Ye am shiramu. Ya wunyamura. Pesa me fremo minyamo. Oh. Ami shiramu me chia wa bega foni na ne yere. Bofalumba. Ene wa muna from one chairman na nso dia futuo no akome pa adam fu bia bwana na mama ni say from na so ni some be to fu mo ka bi nche no ma mi skata no fa ya juma na ho chere bai na ma yi shi kan afaso ni to fu na da ma se. Okay, wa kana no kure afane so enye nwanwa yigina sie ye bo amena gizika kura mia pie fra mene ni mu na fasika bra o sisi kana fa so yesu ye nton re ho tam no to ozata no mo chikuzwa na nwa mo asi yo to yan o free o pie fra mene mo se afane so e wanya jamfo o abranti ya kana no kura mani agye o si afane so ba no se yentu ono nipa kro ne fo na se yentu ono no mo odane ne ketema no idwatoa sanete afana so ne mo ka je ntu ni fode a so aniara hondo se me mamu obi ayere mi bujiji oh wow na me ka se sika be ka onsa dan na obayale anadwo dan so na okondo do no ma se na me ka jo se dan na oba bi a so mpe na ode ne ho ba be twitwu na nsam wonye o nsam. Okay, enoti yakura omudiem e wo gidiem yakwa computer so dwedi emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why?
because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kowunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to King's Walk Heba ne Harrows Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Okay yako akoya ni boy ene Sompa Asem Mpe Nipa no boy ene asantema agiatum ewiasema nyina se aye asisi mapomenteme ho ase eno na de beda ya microphone ye mame se de be ya da no betumi adu so kama ewiasema nyina se aye kama pa odwumadie we so eno na de wasem ebeda ya pene pomasi bre na ye de ama ho obi ka kire obi se ena asem e de bra no eche paw asemu aba wa santemam ha no mo abeka o masem bro no mo teso no aya asem kase o papa fo bi so hweyie ma mememo akwaba oba pa bibia bokọ de wa asem wo ye bokọ ya kasa den ya fra Osei Juliana Frihine baye abrepo ma me wasam ne san yen ni otententu bafo yen ne betumi aboa wade wasama beda yen the gifty na enra na kwan frame ka che me say obi arepu no be boso mienseni obi aye ne dai obi arepu no obi ne nada boy bi ne nada ahye ne nada ntino ase moje tu no na ofre ne papa sister bi a ya otama mo koda ne nchen no o ka che sister no na sister ne frɛ ne papa akwa ne papa bo na mane ena o beche boy ne kotu akwa papa me beche boy ne kotu mu o me kotu mu no ase boy no afa kwa mi so wan bo mamane be bo so mienseni mentie asem no kan kire me oba na mo mamane be ba na kan mo mamane papa bo na no amana kan kire me ena ne papa so kan kire me ena onu akasa afa kwa mi so agi sika fi boy no ho ena o twa asem no mo ya fa kwa bi so akwa ne papa ena oni akwa ne papa ye frɛ no sei e frɛ no Kwadwo Balasu o kronom Kwadwo Balasu o kronom ya ene Europe ne ba no afa kwati kwa agi sika na watwa asem no so watwa asem no so wa mama mane na se ye de akwan kwa hospital so no o mo se ndobi ma akwan se mama ne ndobi ese do nyina kan ho tina ma misuro no menim de nti o ma na ese dro no to so onu ma dro na na ne yem ne tie ne ya ma me to obo ase wa tobo hala kwa ma me yemu ahye ya repu no e ba cho ya repu no ene de na ko hospital no ba cho enuru de ma no esi aduro frem e ba cho an enu nti na ma me di aba ha sei no na de ya me ya ne o papa na mo mama ne me ne ja nti no ma me na wo de wani ehu esi aduro no
media akra ne catch me someone ese do kan because o man famra ase no so hu be bia egu ba onu ma na ne tin ne fie ne ya na akra nso on fa be ma dan so ne dae no ma moja etu o se pant ni akra wo police station wo krono mami anopa no de wo kyerɛkyerɛ mu no wa fa ese aduro na ma mafram ne o ka kyerɛ me se o ma ne na o ba na de no hu se aduro wo ye ese aduro so mo ka kyerɛ no hospital no se ye ese aduro nto ono se bia yare bi sa wo be ma no ho a o nkonye bi to ono ma na e ha no nse o bojan no ayasem wo ayasem kasio ayasem pao akra no so to am se won ko school on su adwuma ani ti no ba won chese fa ni ko school ana fa ni to adwuma mu bon fa ni ko school ma ni su adwuma se ko school ana so su adwuma nka obi ani fia na ka be na sasin wesi so obi ani fia nti no no papa ne friend say e fa ni ko dwobalasu ekwa be oni akoda na neti ana e pa cho na akra te me nchen bu ekwa be na be ma no fa so be fa akoda ne free wo minim dia akra ne kan ye nti be bu sum yense na akra na se o hyase so ne me kokontokwa bi ehu hia e ye obey ebey ntokwa bi afa so bi ani so na akra ne me ko no di matem keka nsema kase kyerɛ me na ofa ne nyoma no mre bi na ode kwa me kwa me hu no one papa na jaya na me ne jai be 7 years oyiwa nti no oyesa no oyiwa etuba na akasa na dia bufuo efiri ho ba na dia bufuo firi okoye okwa wanka nche mo anfrɛ me da so oba no ne netie no na uhu sɛ wasoro kakra ana bibia te sa ono die onfa ba makura da nani aden ba sa suba ne die no onim sɛ oyesa me masam me hu bi da oba no etuko ne papa ho edi sayansa na asem wesi okwa be musumienseni tianu ankwa na meti asem no wakwa okosra no pen one me yaka me ba ne me yaka papa se ma ne mfrɛ me ma ne nkasa me nti on mfrɛ me nkasa me ho ti me baba ko so won nkyɛn mienu ne won ho me ne wo miensa ketua no won nkyɛn na panyin so ni do to so mienu de wo nkyɛn me ya me kɔ ketua ne nkyɛn wo school nkɔsra no ba me wono wa mama ne da wo se ne papa abɔ na no nti ontumi nka osuro se oka na me bufu a e bi papa de bufu baba no so ama na pam ne firi ne nkyɛn ye repu no papa na bona no se ma onka nkyerɛw enka nkyerɛ me na yesa ne papa de bufu beba ono akoda ne so na se sie de ho na bɔ wamane sie de me ba na panyin no me ba panyin ase no to no ono a ne ka kyerɛ me afero ho se ne widiem dodo no ai sino o so ka kyerɛ me o se de ne ya ne se oji scan kwankwan ko fa ne ko to adwumem wa fa na ko to adwumem so na o ti fie so onim de be sesi if say enye first time ni emre bibi si sa na ache akwa ne ko ta ne nkyɛ se o ko school ana osuma no so nkoto ade emre no o so owura storm ho no ma na owura storm na papa bi so ne sa twi ne rem sin ko ne oberepu no na o so otu ne nsa de ball papa no ebe mem no odwane ye nti papa ti akwa ne papa ti ye no ana okokɔche papa no ko police station ana no so kɔji uska no me ne fia se ma no na je se ode ye ni business ana mi ntimi hu ana otwa so no so anka nche me da ye ne ye wo ba so wonya nyi odi mfie sai afi no wonya 16 years oh ene wo ye de mia o akoda first one nyami you film second na twom second one so ye onu akasa no wo fa ase ye akra ye papa wo fa ase wona ye ne sa onu so second one so ye na adwin so one ne beda na nso akwa ni dwane ye ana oba me ma me nche bebo na mane eti third one na nipa de wone na da ene waji sika wa mo me wan ka ho hwe an kyere me no e ba sa no wa friend papa na busa ni mu asem mi one me kasa ntimi kwane na mani me fon so one me yaka me friend kwanya de kro befa ti me mbisa no hwe eno na me tie ba me mbisa no hwe o te ye no oba na o ka jiro tete fon so ana wo ba ofie ne bebo wa mane o friend me fon so na ka kyere me o friend me fon so na say asam ne ha no na kan papa ji sika no mpunu ka on fa nko to adwumem na ko nya fa on sade ade ye no nya so fa so okay twenia ni da ho aye monchen twene animu da ho a se obebo nchen no won te sound bia akoda na ewrepu no ewu fia ha ebe mo no atu nanum tuo kwan a abrante no efa so a owrepu no no matimi akata so abe heba clinic odofo yenko maamia be ho na yekotua yade ase na yade yekotua ase e wo Dr. Professor Abe
the sickle cell doctor hɔ no orofo okwa abibiduro edwo de bekan wo ase nyina ebetumi akọ orofo hepatitis diabetes no na whole heart no abe heba clinic say or the bibiduro so na betu ase no de ama wo enam san yade biada yemfa nkota no so apatrapa new site eho na abe heba clinic wo na mamia be no na de ba kwa me fe ne say anoparonia ayayarefo ebebɔ mpaye no ansere wo soro ahoden ansa no de duro no aka ene tatahwe na duro etu yade ase eno to yade biada yemfa enkota no so apatapa new site abe heba clinic na yenkotu ase wo kyenada mamia be eye adwuma odofo akoko di ko na ne waduru ho se de be ya ubetumi akọ na wabantem tano so apatapa new site medical kana ho na wo yemfra doctor professor abe heba clinic wa homa we so 0243345392 0243345392 and 0506460208 0506460208 ye ko ne ko tu yade ase healing point no asa babiem na healing point no yeda memre da na healing point no kwasiada na healing point no yede ebro no siampa mu ekono nso empa mu yeda kwasiada na adwuada no yasasi so one platforms no enyina da na ekoso a adwumade we one platforms no nyina no enam so adokotafo a wakware dare na wonim de 21st clinic na healing point no wode eba tv so no yi yade ba akọ no doso na ne wo yade ni bia no aka ho wa ma na boto no akọ 21st clinic the sciatica expert na 21st clinic se men kan cho se sciatica no yade bia ha adwene pantim yade so sisi wo to ase ho no na ene atwiri mfa osirimu na akokom no ekọ na ase yi papa o ma fo doto no a sciatica ha wo no 21st clinic na betu ase no de ama wo mu nyina ti ko mu nyuma so ekoye adwuma wan hwe ye se de sciatica yade no ebetimi de wato fom no wan hwe obeka so bi ato adu laboratory ne scanning fidi ahudo pi wodofo do befam Ghana fo agina di 15 branches and wo Ghana member abibiduro so and odi tu yade ase wo se yade bia fa beda no efru trinwa no kosu na ase no obetu ase na wo de ama wo kuma se hwa overseas so ne Alpha Radio no and be ho cancer quarters called Johnson obuase domi market opopuni mantem kropo mu enkran so nyane kranza techima 21st kene kosinye mini 0540311311 0540311311 3 aba sentenu papa bi odi aba dwaso ne tu koko ase 3 co capsules koko master na make from dia ma epoma tu koko no se totua ho ani orofo so no 3 co capsules ni bia koko bia da edi timhia wo widie minada ne nyina ase betu na ase ahye orofo aduru ba bia wadi so yo wisi usisi da echia ni nyina no wayam tim ni nyina no koko edu papa betu atu ase 3 co capsules koko master ye kopa bi to kolina ka ba dani ba Mr. Yabani happy dank ye benya bi ato 0546107107 0546107107 ya kwantu sem nyina ya fankoda express group ono ene obetumi aboa yen se ye ka savior in traveling padia express group omo music and you Debi omo nyusi keni omfasi kanya hwe yenkone kosua de ewa brochiri express group ebetumi aboa wala tuasa omo boboa ama watumi akọ broni krom biada express group ebetumi edwakọ kumasi akra tema isle gonta kwari sunyane tamale bibiani ubehu express group ewo ho akontu semina yefa enkoda no 0249000448 0249000448 express group resemen kanchosa wakontu semina yefa enkoda no na yakwa koyenim no yakwa ne kopa mizu ene 5G meza no bi emfa ye minim efrise said dia brantie no tiate ababa wan kwa hamu no amaka sene nyina ye minim ya tare ebinum ya fam de betumi aboa ye mizu ene 5G meza orofo makati was a ship wa ede snap ene bible ba ye no sa ship no ene di mizu ene 5G meza ebadwaso orofo aponto ne abadi to ne yiyo ni nyina da mizu ne 5G ebetumi ayo enano aye kosi smachi kofodua brabehwe omanfodo do no na tuagu mizu ene 5G meza so kumasi manager Daniel ubenya bia Tony Doso pum wo hwa overseas 21st clinic yenko ibenya no ho Bikan supermarket abawa ewo post office anomanye yenko to mizu 5G meza Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa ebusu se cha ewo ho na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi oni VIP car park no ene di enhwe ni mu yefra na Sachi ewo ahoma we so 0246270221 0246
027022 ekope mizu ene 5G miza kwa kuwa chiri company limited wapoe mantemu mizu ene 5G miza no omanfo atu agu so KF Kinju Enterprise also am heya woni ndom hotel ene di ehwani mu wuram na dia konu so am hono pamango abrose anim eho ena KF Kinju Enterprise ewo worofo yenkwan na yenkoto mizu ene 5G miza ni bi na yemfa eni edwuma eya asemo eya asam kasia pao eya asam kasia wa santimam ho na yekaso obi awrepu obi a onu obi a watwetuo ne bone no ye pe ade na papa eso yesa setisa report so wa ho ababa wa impom to say be microphone mama impom to say kasaden impom to say what do you feel say 16 Entia kura menya se 16 no kura no nansanya na wonya prayer no nya ye satana woni na dawie na chese 15 mu hwa uko school achede bi uko school na wo ye dai nya hwe makasa na nya den ye se na akasa o ma me kura sim de bi didi na tam makasa na nya den konye sei na de bekasa ono papa na tie pachai ada na ofiri ma me wo so beko papa wo enye bibia o te wa na so beko papa wo ai na ada na unku school enye bibia ubibia enye bibia na ada na wunsu adwuma na so nye bibia mama ba no kasa dia program ni beja ni mama ko story na kasa won ho ni hu de wo ye ada na wunsu adwuma papa na fama ngotu papa mfo anko tu adwuma nim akasa mbeko batanya fama nkoye abrante no repu no your friend say 8 say 8 de say nyedin nyamiche David what chrono eya den e ba ne say na repu wo ba ne say no die manda no pana mambitse fe na kaso oko bebi aba na kam na ne wo na kase memba majinko tade mbrano okase memba majinko tade mbrano kase memba ne demon me kwano oloke ne gate na me dai na da no wantietiem me tietiem no bia ni fie hono owro watade nyina chan to atade na owro ye no one na mpre ama na ntete enti afi wo ye osa no anu abre na uji mu ma no ana wode sika bi si wo so debi umia wo mene ekoba sa no ankasa na ye odana debi ye wo ya emuja bai kachan na doso efiri wo kodi ase na brante ne ka kire o akachem says man kan chobia wo see your friend say nyamiche David woni na tem brono no so ana etifie baako Osei etifie baako mutifie baako kachan oso de say nyamiche David wadi mfie be say so 20 years 20 na cheso de watrashie no maame wonya sure say mrade tuo bi na abetuo say abrante no wa repu abran wo repu wo de ne bedi adanse pa de no ka kire wo man ka hwancho no me dawie na ka jem say me ho ya ne fe na opem system ama fi ofo ante ano ka kire na so ka say you ne betena na man ka hwancho no Hey, say no di no.
Mame, we kan wa mienu ana baako. Baako pe. Baako pe. Pachan. What's your friend say? Nyamiche David. Nyamiche David. Unye bida wo hu. David. Unye bida. Pachan. Enti akoba asa anu sun ya na. Pachan. Eno no akrokro pepa wanim. And the Monday ne sent Tuesday na me ka kire mame. Wanu dawie ye no wa ma obi bia amfa nkrokro. Pachan David. Eno anso oso opel. Enti time wa moja no eba no monka fra. Hwan na pepa ye? Me share me no me panty na egu. Sanu kra mo general police station ho no. Omoje panty no police station ho. Senu odino. Ode na se senodino da odi minwa senodino. Woni natifie oba pa ne natifie Pachan efie baakum Pachan kwa nwumi follow na nwum na yakama efie baakum nko ade ai ko bedi ache senodino wade na se senodino da wadi minwa senodino efie baakum ade baako awre hokora wo kra ne se yesi adrom de man no esi adrowum kai fia koko efia koko wantwetwa je nya ngu kwa ede odi tiro na pepaye Tim ne real payo. What's the panties? Anti for no craje. Fia koko. Ma mra so te say no ekoba asa no. Ne papa na mo be no tufa ho. Me di ne papa ni on frame kan kire me. Nti anamo otu ni so ya kwale so de ne ko police station. O the boy ne ko police station. Ama police for gasin ka on fan ko court. O de ka de ko kronom na kronom for man de call. And swame. No de call. Na mo fi swame de call so for line. So for line no so fa asem ko court. O man paper so fa ko court. Don't so for no so for line. E pa try. So for ko court. Na boy no busu afo be da akwa ne papa. No boy ni twesika o fa mom e fa ma no. Na o mu twa asem so. Na just o papa na nkasa age Ghana adwuma ye wo ho. Wo de mra hye ne nsam. Wa ba na odi akire ye ko police station ni nyina mu di ka ko police station wo fan. The Kako police station way when it's chrono. And if can say, And I'm a car some be yakwe so for line, see a course so for line. A mudo call no muy in if you, or muy in if you jail honum. Says so. And I'm my call if anything swam. To swamming, but quite on no maintenance, I say. I didn't announce me to say. Na yo ya, adia chensa no. Na o papa ya sema kwa dese ka no money transfer so. So transfer so. Transfer so. Ma madam bi esi ye no. No obo na mane ye no. O mane transfer so. No aso ni nkuro duru se be ya ko be wu. Ni shikuru. O se na sin na bi ye kese ma na sin na yekuru. Na so obi wadi 22 year we ne ba no ho ofe. Se ne ho so dia hodin na be ye. O sa no wi. Hey. O sa no wi ka ho. O modie ni mu odin. Ya kura de parifo ko mba ya de ho mtimegi o. Na ho na ka jo so onu wi. Akra na ka so buko police station police for no hu say onu wi. Mami die wat. Tina otete ya hwe ya obi edi fie o ya de sa no. Iti maami a si o wona nchen. Maami na obo na mane a onu su ka e che papa nti mbese gas maami no ka mo frɛ no. Se o de to bo ase ye adwuma. Eti ya ka ase ye de kokko to sofo line no e ho ne kosi sai. Ana papa ne pa o ka kire se no munyim ba fie. Na monka. Wa na ka so munyim la fie. Boy ne papa no. O ka kire o papa. No mka so munyim la fie no mu busa ase ye yi akofie o jempene ana.
Ndia bia musam bibia. Ya mo fa ne papa ko ball letter or draw free police station no mo fa to TV no so. Adidi da na yenya didi praku o. Obey kwakwa wa de park a obetumi adidi afirim. O sika ka wo se o papa ya friend say. Kujo balasu. Dey. Kujo balasu. Kujo balasu. Kujo balasu. Die be dia. Oya reni. Balasu. Oya reni Stephen kujo balasu. One fa you know withdrawal letter no papa na balasu na ko ball letter no say yenya asem no mrefie. Na sabegi kwoto ade breme na waka akoda na hyeda anim. Mo fa ba ko no nyewe ya bo withdrawal wo so no wa hu. Asem kasi o. Producer hwana fra akola no papa na mama yansa. Ansa na ya to be ma no kra na kira wamra. Anya se be ma posifu akwakofa ne biem. Na asem na kokot. Tia. Tia. MC a withdrawal letter the papa no boy na de mu hu. No okay, kwadwo balasu aba homa ne so. Also. Okay, krono fo be ka kire so na ye no afidie no so. On be ka kire no. Okay. Wamna sama ye ko na me brani so a. Ya kwadwo balasu a. Kwadwo balasu so nyi ano no be ma pana members ni mu ayedu. Na baby akeka kon mentias ye se apostifo no atumi ahwa ase yan redro asem no mfamra fie asem bi wo hwa ya na yenye ne pechepeche se yiwo da bi o Osei Aboagye ko kaze se ye so ka apostifo asem entinam se na asem menkamo asem wakati no ona se tuo na de ne beba Frakoda na se ne papa no yeso fo no mame se sofo timi di asem we anim eme etimi yi asem na bra so twen made a medwene ho a mentimi ntiase na anwumre dabi menti ase wodofo Sompa extra no eye dwumade kwadwo bala so gina so pasa akate no biem ya asem o no okay. Hello, kwadwo balasu empom te say. Hello. Tuo na de ne beba. Na no kwadwo balasu no kura be china fra. Befa. Balasu do no. The number you called has boy. Ahwiri. Yan hwene frɛ ay abrante no David wa ho. Wo se fan say David Nyameche. Dodo no afrɛ ne sɛ okrono no mo 80. Mo te fan sa sɛ wo describe ba bi a mo te no a. Okay. Na yan komra kakra yan tonyo mamra sisi a na yan hwɛ na yenne akoda no a David no 80 no yese ne papa ye sofo se ne wo fa susususu o ma hwa ma nyambra se mu yakoso a mo akata so atwa wura gu so ye ntiase o Sompa extra no entertainment show bi a de pa na manfo dodo no an se kama awia donko economy ensa school fees ena de Sompa extra eba orofo Sompa TV no ene Sompa radio no ena yedi atwagu ewo so Sompa extra no entertainment show ya hwebi asresem wom anya kama kama pa obo eba medical research center orofo okay hwan okay hello mama. Yes. Empom to say Mama, and now you may know for Osei Aboagye na di komo Sompa TV so why? But I said me no twetwen komo kakra Sompa TV so. Akwada ye frɛ no eka de ne de
Maami akwadaa no obetena wo nkyɛn a 80 repu no ote ho asɛm na ate ho asɛm a den kai hello maami Hello. Oba pa akwadaa no obetena wo nkyɛn no ampa se repu no Eba tatu ere. Akwadaa no obetena wo nkyɛn no yɛse abrante bi ye frɛ no 80 wone na akwadaa wa bra wa mo na mane no ampa Meba tatu na ekwo position no esanse akoda na oto nchen no na wudi akire kakra Meba tatu wudi akire kakra Meba tatu asem dia mi esivia no kasa na nya kasa no mansi ana me bo na mi kumasi ame wo baby juma na ma me wo ba ye no wo yo ba pani wo na ama no tretre nso hie so no Ona onu ansu ohia ma akoda itretra so no. Your call has been put on hold. Balasu no frɛ wo ho. Noke. Noke, kwadwo balasu. Asemo. The number you're calling is busy. Try again later. The number you're calling is busy. Pa kwada no papa no ankasa de okogi sika twa asem no so no. No gi sika twa asem no so no no kasa wi kura no a yetimi balasu. The number you're calling is busy. Please try again later. Okay. Producers mama yene Dr. Patrick Entwetwen Kombo yentwetwen komo simadu so yentwetwen komo simadu so emra se na producers nye balasu ho adwuma kamekra no monenye no ho adwuma down phone or audio yen pe bibi nto na nya dance kese pa because akoda no maye ne sa no me babi kra no amani hwe kra ne se adenti ena akoda no aduru ayede man no esi aduru mu ehona mi hwe o se no kra dia se ne ma me wo ntwantro esi aduru na ewom se akoda ne konom na hona mentiase Yade Dr. Patrick enko twetwen komo emrasia Patrick natural head enko twetwen enkomo emrasia producers ya number mo setting 10 mo no atrans sadia emwa o Dr. Memo akwaba bibia boko de last week entumi anhia menya na tie se o kodi dwuma die bi nti e horso boko de ye danyame ase Patrick natural head oba ya che good ena dwuma dia Patrick edie no eso asantemani so Ghana mani enduru a wode ekwa abruchiri no ekosa yade no eno na amamfo nyina hu se dabi Patrick natural head no wankosua de wo France kwa onim de tie haban ase doctor na de na wode woman tie for sanse ama me ne wanse yade yawo ne nipa so benya wa yade ekro yawo iti Patrick natural head de na okato tie for ne untu yade ase untu na momra ayasumdwem ayasumdwe che obi a edike da se da banya kopon so mo na otu akwa betu asumdwem Patrick natural head ye wo Ashtown imrum kageti ahono a bibia MTN4 office kase no won na wate so amekwana de bonkum kwanketo bi na pai kosoro ana kan frame MTN4 office na ifi baako bienu de toso miensa se fi no na ye wo bibia ni a be pacho frɛ number si na yini nkomo number si ni 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number si ne didi dwum bibia kire wadwene efo opom de hu bia o frɛ ne ayebeje wo fɛ so ne enu odi nkomo bibia wo ntia si bia ne bi enne ye kasafa ya ye kodi general amu bibia nya ne de okay be pa cho wako hospital doctor say when you diabetes esi chiri yare
ada se bi o nom tablet ana se bi a wo insulin be patro tie pa eye titi Oba Patrick natural health ye mo nru be mo use pania na wo no ubejai edro na wo fa no ubejai kese na wo ye no obeba no ma sebio wo so a etie no obehihye kama na ide no natural chemicals bi en okay odam cho no chemicals bi en ntu fa ni pedua ne fa ne kama de me dance no obeba he last week no the best 6+. Onum ye do just a week o. It's amazing. Above from cry say no. One more ayini biem, insulin biem. Say pan ayi friend say tablet no that so. Me ye sure say onum an could be 1 month no. Tablet no be die. Okay. Onum biem obeye kama sa na dua ye kodai. We to be sorry mpre nkopi mpre du ansa na ade ache. Obi kompa ekro to bitu no ende basa ekro no enwu ada. Na hon na me de asem ni si se kuretua Bra Patrick natural health ye wo Ashtown imbo apart from say kan wani mo be ma wa ho odin be kofom oba se bi wo be mo aye kase bebre ibi won so bitama wo so ate wo ye be makwati mo ubetima dun so bebre na no kwa etimi ma wa wo etiko ese wani Bema die ebemu wo ho odi akofom kra no na se kurotua misrew Bra Patrick natural health memo no bi mu akọ yusu na me ama kire wa haban na wakote haban menua memo wo di haban anim sei akaja na fa kire ni sei no eta ekuro no ayengu no so sa kuda no ni hwe yakopon no mu asem ene ekuro no do wotum eye simple diabetes mawiemu menua ontimi ntrase ontimi nkoto ye fe ya lebi arthritis aso waposo no waposo okotodwe se bi wo nante kra no a kire wo de puma no e support na de load no agu puma no so ansa na wotimi nante obi wo wasi ni fie awie ni fie kwa no se kwa wo ntimi nkoho Oforisuo hwe the person may be asking that as say do okay edro so do pe ball oh yeah ombo ball ni adi Oforisuo be na fracture na adi munya pa but within a short time no said na park so bobo ya man dro ye mu do mo use because ya kalis kakase na ide akoto ye mama ye kokwasa sa se ni bedu na league na twam enti e wosi mu odunum na kase no apai no kase no adwa no wona na no obi di ko hia mu se no a ama otu pains no edwo ma odina park so bobo me ye tie ka aye simple edro wo me si edro wo wonya accident emfie numuni emfie duni afa na kase na ka no otenya kopon ya aduma ye nhia emro ma ya anokwasem oko hospital doctor say wo chiri kase na cartridge no ewe owo kompo ya de dade na hye na chiri kase ni obu ha ne na say ye de dade na hye mu obu ha ne ha say ye de dade na hye mu obu kompo dade no kwa yi but still what pains ontimi nante onante na aka wo no wan fa load no engu puma no so ontimi nante maame kama ana papa kama onante kama no cause the load no go one side say ya ontimi dubo se maame no de saa ye fa man to dwa ubo se papa na maame kama no se bi o mu fa ncheme oba na ne sisi wa ha na ne to wa ha wachia bibia ni afro mbesi na ye ni nkomo 0243 34 71 0243 42 34 71 na 020 81 62 351 020 81 62 351 Mipa cho wonya koko afifiriu sebi uja wonan a sebi o mfanche bia no bi didi moja fi
Uti kwa umuni sa. If you free say you oto ana wo de call private part wa. Ana wo ano so. Say bi wo jona na blood ne basia. Wani if you free wanim, wani ayusi. Na ye de no de. Ye ni aduru a ye de sra so. Me mu oduru am wonnom na kumugya mu de no. Eno ata wo say ya wanim ye ohene. Udo say esi abonsete na ate. Enye magic ya duro no. Menu am say eduro. Ya du papa no a. Eduro ho. Hwe afifiri woto. Oko private. Udo to sunu fa fa abonsete na ate. Because source no ewu. Ewo mogya anim. Wo de becho. It is a mogya mu de ani gu a ewu a. Wo tu okwa. Bibia mfidi no. Aya hoya ohene. Udo say esi ate. Na hwe enye afifiri wu. Na sad na you. Ya unim se bema itimiku mu bema. Ya. Koko beto mu oni efuru bema entima wo oba entima wo. Na ebegu wani mase. O de becho no. Enti se bio akọ hospital. Buko pa ko operation. Etwetwa sela na asaba. Ochira Yakopon de enkote enia. Ye nhia. Ye wo Ashtown emrom. Okay. Kageti ya hono a. Baby MTN 4 office kase no wo. Na what so am kwan na da bunkum e kwan kitua bi na pai kosoro wo no ana aka free MTN 4 office na efie baako mienu de toso miensa ofuru meso a na akobebe mu ton agrochemicals no enti de susude kura bibi a kire wadwene a for number si na ye nim komo eye 0243 42 34 71 0243 42 34 71 me pacho mo amofre mu nya botre me na mete he mi ya me pick up course why macho o da twa number se to enu ne hia eye Dr. Patrick that's it ana Patrick natural health o do twa no twa kan wo ora se ye biwi a betumi afre komo kama bi abaka se me pese me pick up call mesrewo a Bema die Oforisuo midima no si Bema die odidi wi a wo se o sa didi Asem Mpe na me ka kire so didi sura so didi form hwe ene pa Bema no bebiro ho a omoyire de frampan de chikusuo na twa mma so adai asa wo sa aduane aduane na wo sa no Bema die odidi wi a se o tu so wo ye Bema odidi o da me nana Ofrofo mba na dua etua na no wo we ne kakra ka no wo mne munsu akokora bo so to no wo me say 70 years na wo ne last born ne na wo yeah mama adu wo me na adu me na daw Bema die wo didi wi a said didi dem be ka kire wo ti for pharmacy herbal shop bi e ben wo so edu bi e fe no PM capsules famienu anopa mienu anwumre mienu anopa mienu anwumre ofa ma wana wamra ansa na wodidi na hwe police so betimi ada me se Bema ebe wo so na wo sere hwe first no na se bi impreduasa o pa so no yere ko hie mu o ko ya ja wo da ho na ja wakoda no so anamboa ba na onu musi ye nkoda oba so nyesa ewo se ujina ewo se okoto ese opoja ese odo ko wiem ese odo da fom ese odo yesi na mo sa ho na just o bodam na ho di no betimi sa mi se ko PM capsules do hwe ahoɔden bɛba ahoɔden so bɛba Bema nim ɛyɛ waist pain body pain Bema bia wɔyɛ mmerɛ sɛ konyako for black band ɔnkɔ pharmacy bia herbal shop bia wɔso ɔpɛ PM capsule that's it mienu anopa mienu anwumre na fa hyehyɛ ho Bema no bi okɔpa ne de no etumi gyina so kama but ahoɔden anka sɛ ɔde bɛyɛ adwuma no eni hɔ ọkọ ko pa bon se ni hunu etututu ehemu na adwo ote so debi Bema de e wo se utimi sipusita ugira wo na so ahoɔden wo hɔ ahoɔden wo fom odam so se nam diga kae no ene nko yo ugira hɔ okoto o tenase u yese o odam cho no wi a utimi ye ni ya Bema utimi ya de ni ya wo yire wo tunda fa ko si ya kira de achi e ho aton
Why you okay? But see one man in here, huh? Masa, Obakura you in so fridge munuma na obuofu. Wa ubo. We you so fridge munuma na obuofu. Now say the people why since some people so yeah yema efri henfa. Efie no. Huh? One wo free efie ba no. Adwunu nyina ye. Hey, anameboa. And this is a mistake to be so Asem. But say fie dwa, not to try the not to get so what you there exam like there as for permission mu anamboa. Then you will be your yablabum. If you do, or call you more, we hear the suit, the bibia, come. Ding. When you didn't trim. What I say, but I go to Papa so dear. Massa, we took crab or out to office. A condition war, but we feel be free. And 2 pennies, sir. For pharmacy, herbal shop be also PM capsules. Any PV capsules. Me no pa. Me no. Okay. Me no pa. Me de manuasi. Mo friend number si bibia wonti ase bia afo opom de hu bia wo friend number si ya meje so we ye emema ne maade no ba sa wo problem bia de a choba hospital ho bema wa ho de wo fom e na akọ pharmacy a wo benya bi ba problem be keka ho asem ni na diabetes asthma pressure cancer obema mu ya obema mu keka obema mu tutu untimi udompem ne ma ne nyina de choba hospital 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 Ashtown room kajeti ya hono a baby MTN for office kase no word na wate so me kwana jabunkum e kwan keto bi na pa akosoro one way no wo ka free MTN for office na fie ba ku mienu de to so biesa wo free eso a ibo moto agro chemicals no o moto aso saa ntinye su de kra bibia ni na afrem a be de ofeso unti bibia so for opum de ho a number me de to dwen no wo free be de ofeso abrochefo no bibia unti ase bia WhatsApp wo ma me details na ye package no ni nyina kama yeah, that's sending. Okay. Okay. Yane Patrick Natural Health na ebobo kormono Dr. Penny eno unim de papa ewo habadrum won du gosua na de nim de no odi free France mam na ba yo and see etin hamapa de nyoma keka opa enya asem keto akra Patrick Natural Health na yene no etwetwen komono kekede yakwa kwayanim ayasem kase pa se panimu a wono wanya mfinhia adrenu mienu na wafra koda se mesoma no ebewi ase no watene kwa mu akoda no so ni bi da obaba so kokwasa agisika afra busuafo no asam no kokot na ka brantia ne yentwe na so okoto sa abo bi su nwia so a kase so ye so kase so me so frise wo fru nwia so de beba so Asem omna samoa ko ye pe papa no wate en kapa na mo mizans ne kono so a obeba chena ese be ma posifo afo ne boy ni nyina Oforisuo medase yenche atifo ne yahwefo mo hwe ne nsem na reho na me de bia me kasa ase mo se dru me bia ma sebe o maja pade no ka percent ke cost strike kakra because you be an essential na sebu akonya bi aidai atafre ba ma bi oni kwaso hu saa de ne bi ne kwasam na meka no because the entire meka saa say sebe meme nwo ba kama we ne saa de we nto minisika kra na we ntime ntome vuzu misi minisika kra we ntime ntome obefa wonfa sa hwan kwamra jesu mo se friend. Hello Kwajo Balasuni. Jampa jan. Ete say. Yanad mo na so. Adia ke ni wo Osei Aboagye na di nkomo Sompa TV so no. Kwajo anyumre de me banchan a ayadwobre o. Wo baba no 80 ere ne koda ye no.
wɔfɔso no ana sɛ ɔbana na te ase na empo asɛm no ba ye no kura no sɛ na ate no na sɛ na kwa aposifo no nyina ekɔwie ye bɔne to fama me okay me da se so me mo kasa chia obi a obi a me ba je de ten se me ko adwuma nti anop ono so anop bia no agye ne sika nti me ko adwuma no me be fi a branda mfa se juada na branda ni me sa be ko no anop me sa be ko adwuma no na me frɛ na me di ne sika ma na ase na waye bom waye bote na me adan o yala na na me si da bi ana ono so am se na biwi na bosom no asa se nti ono so ne time so abun so abefrɛ me se da makwaje ayi o ma me na so na makotua nti me busi ana o si da bi na me de me ko adwuma nti oba ha so ne madam bi mu ye ni fi ne bo ho mama dada nyina na sister ne metena ha nyina no mba kra mo ha no nti no ono mo so ne kwa asole nti me ko adwuma no mete soro eno mama ne frɛ me se ma I give na ka se mbia kire me na me si da bi eno si see no si eat aye no na me si nti wo kan be tete me square me ntimi si form ena ne me si form ntimi si form na mama no bi no ni ha nti sister bi a ono no fi na me frɛ sister no so ka kire na sister no se ya wabona man nti nti o mo police na ye de call police station fa he ba de police station fa he ba de kono no okay je de call police station ona na me mpanze o maka se me mfa ko hospital na sam ni nyina so no me na me ho mfa me de ba na me de force na me ko entam de force ko adwuma na me sister na me ka se o me de ni sia me na ko police station ti anadwo be 11 in free hospital ti free hospital no na so me check me be na za ade achi ha ntina asem nyina kwa na ye mpese boy ni be hu se ba se obi dwane na ya ba fie benada no ya mo na mane nti kuara na ba bozifo no no mo se yes nti no wa me de form na ba de o se kwachi nti benada kuara na me ya me ne me na mfo ani ya chi boy ni de ne ko ye nti ade chi na kwacho boy na na asem nti mimi ebusa no no ana boy no se wo fa akra no ba wo fra akra no so mfa cha jamre no ana ona akra nda ana ebusa gift no nti me ba no kwa de ebusa na asem no na me tian kwa se o nka na ko de wo na ususa minima de corona ebusa no wose ya o friend so omra na ne ho ye ne fe na one ne dai ne police for kwa bufu na Asem Mpe na woka na nti ho na de ya dini shimu na me eto azo me hospital no so in fact sam na me mayali nti no na se bi dadi na nya de no kra ye ko hospital no man ya madam ya me ka se o mu di mani mu dini shi ame no kun kwa ne ba ho anyajo e bi tia sika o se doctor na kra san e no betua nti na se sika be ni mu na free hospital by na the boy no call man di fact me so na me pese akran ya ba ya obeta ntemo no me wono ma me nya problem e no ba me ho anyajo e na me se ne me akran me hia no di me ma ne nkobiem nti na te da me pese asam no betini ntemo ho na obi kura bi hu akran no na wodi ne nsa e betene so kwadwei na ja abrantie 80 no wogitum se ofoso oba no ne nedae anase entiase ye wono de wono na se ma no kan say woni na daba wan force no sama no woni ka no nti sam me wonya na me ba ne nkasa na ebuza mba ne nti wono kwa de o mka say me ba ne sa nti me de na me bu nkita say me akura boy no kwa me beto no me nkwa de anka dade ni de madam fu bi kan ho ba anhwa anka me so menya case ko be say me ho me so ana ye be chi boy ne ko nti won de oji tun enti afraid ya boy ne gitum se ofoso oba no boy ne ka jenso afa no by one police police buta say enu an ta police buta na wa fa ne say akura no say o di say na me ka say akura na fi na second player no nya 16 years na sesia no o de ne ko hospital no report no kan say obi afoso no ana wa afoso no no so doctor ne ka say afoso on nada wa afoso no na amane boy ya tie no sete saade ya yesi nyuro ede ma wo ba no afeku ade esi aduru nyina ne namu eyampa me pa je de bi nye esi aduru de wo mni say e ba say ben o mo ba papa ne pa chew ni na me say no minim say di bibi ba ya akura no ana wo doctor no ka say me kra nya obi kra ne ka me na me say da bi minim de wo ne ho enti me hia test see enti me na me de ne call hospital wo Brema West hospital e me check in nyama ni nyina enti opon that na me no me say da bi me pese me hunu de tuamu na me say ne me ko gynecology na me tan de ba sentereso e me be check na sin nyina say problem bi ansi enti nya say wo mo tro is edu ne ma no
Nanti o de ne kwa sintra so am sa ko diagnose check it down ho no na bibia nsi ho me pa che da bi tene nwoma e won ho nyina ya adwuma me pa che na adan na wa ma asam na nkokot na tentene anya adwuma ne antwe brante na so efrise asante nwoma na chese okoto sa abo bi su nwua so akase so ye so enkase so me so adan ne yese wo corridor asem no na ogi sika fira brante na abusuafo first me pa che nsem email ba ko de ma your friends say man plan to me there e wono no na me ye we ka buy say me gi sika so fira brante na abusuafo no mpenifo that day no sa akura no be kan kura eno na akura na me ho no papa e kura wo me ho na me nim na no akura hospital that day na nyado e kodu se obubu sa akura na me firi that day na se me be me ko me niska opanyi me pasa ha no clear me pa nka me yi e ho na no kakra bi titia sika sam no mani wo sika no because wagi sika abrante no ne na busuafo no okira ye invite wo mo efisa asem no ye be kanfutu akafra efisa se ye ka so obi arepu obi a oni obi a watwetu okwa so omo so twe ye pe ye so so sansamfu we so e wo kronom ene Ghana dia tiene say me call hospital e ka me born hospital me kwa no that day na me misika wo mu 4 million pe ko be se wi asem ni nyina na me call ga me nyina sika 45 me nda me old currency ana fia ni me bon sister bi o fie ho hospital na nyado doctor na sign no o gi me 10 million enya yin kwa brand ni pia njina maka me so na me yale na me san ho me san ko na se na e ko nto enko obi asa me no njina mo friend ba ko na me tika mu nti me ye no kwa na kati ye se me sia bebia me kwa je do se da no pa me ba oni njina mo friend first kati nti ma nyi tika different I'm feel be a hospital be na so far no na chese wo ka wo boy hu sika na agi free abrante na busu ha sa me pesa akora no nsem ne be ye ma na se nyina ye pe okay me pa che hono na me ye from so na de woman is there hospital I say na do me from madam because o mo mbosia na me because na me akora no because akora no si o city no onye obi na ni so ahinti no na me pesa me hu bibi e wo mu no nti na me ni sika so far no one abrantia 8 na busuafo no omusi nkonwa ema nsiesie bi koso anasa okogi sika no na akobọ withdrawal letter no post station na mutwa so me pato di omi se yesia no ya o mo se ana me ka se me sisi akura na mo ni bo akura na pom din eni hia me sisi enti no mo me kwa be fa so a akura no se bosia na me body hwe akura na hospital enti me pasa me ka asamba akotro na anwumre se letter na ko born post station na sa withdrawal letter no born post station be ya first one no one for withdrawal letter nto so ni din no me pa cha kunonom anti chronoma positive one o ka kachiro mo say withdrawal letter no enya adwuma ne o kira ka ho asem no else ya kanum ne de abrante ni gina court na mra ya adwuma sana me pesa me kachiro na anwumre me pa cha mate o ti ase ana won ti ase me pa cha mate yesi abrante no ne papa ase ne wo fa bi eyesofo no na ebeyi asem no was in the papa ba me nim so yesofo baby o yesofo de me nim so ono aso se friend eda eda de se da so eda ya ukura bible eno ono hwema ansem we call so edi se yakopon se atemu woro de be free ni fi enti ka kire kroma positive for se do letter no enya adwuma e wo sa tentene ne ya adwuma me pata mate me ko be mi ko ji aduru ntino me ba tama ma bedu ne bedu a me frem na makọ enti so far no sika omde ma onyina no utudin a say no omde ma wo because chira ombe kan de omoka me pachu me say adu hospital sika no me ne say 45 million 45 million ya ma 10 na chira je 5 wa okay kan bo mu a say no omde ma wo me pachu me say 45 million me pachu as a 45 million na bosome miensa ye repu ba bosome miensa mai na ye koye ace test na bana enya asia na chese 45 million odi ase oba nkwa me pacho me koye wi no bosome achi no o ma na ma me sa de ko gam na me sa koye bibia wi no me sa ko hospital za koye no wona ne da ya di bosome sai pacho me sa 3 months money na chese wo koye na 3 months na nso me pache 2 months no ana wo mo enu say doctor na kata man to so a me ngongo enti ko na ko ka kira brantia 8 na busuafo no say
was yes akoye test ba akoka ho ne hwe akoda ne mojam be free say wo se gynecologist ne say so far no ne down hono de bibiansi krata om de bre me makenka so bibia de da normal nemom was ye final test tie de make an ye e kodi 45 million achi old currency say wo ba ne kwa what de make no enti no kokro kobo mama ne se free chira kodi Asem Mpe Nipa for ye ba be ye no ye be das ye nwumire Esme dase. O asem bia busa no. O mpache da bia. Ye nwie we. Wate. Ye nwie. Mpache me. Ye nwie we. Omna samwa. Oforisuo. Na manu gu asem so America na ko e bae. Edu me bia me omna samwa. Bigidi e se de America no. Me nko amadwen. Oforisuo de ye nwa ba me nsem o kekani ade. On va na semfro encore non ne bay Oforisuo de ne beba e de asem ne si ense no sa wo tase ni nyina na wo ka asem ya na wo tie de wo ka ya de di ka ma me fan free awofo ma mo ne mema wo wa wo ba kama akoya wo hwanti na sabi obi nko hu no enkasa akoya we ene repu ni ntini akata nanim na ka ebie nanim anka manfo osu akra kama watu wi wa start ya kan biawe na mumugina bre ne sen se ba bia anka mo awufu mi nwia se yechimo ese yechimotum mama akra na abedi nsense me wo wiase na Ghana nkwa na tesa woni maja woni manya kwampa so tie bia sa akwala woni me ayeda ayesei wakọ ware enti woni bia sa akwala mami wa ware oba bani ade ne si ya akolai sabe de akora bi kwotena obi nchen na ne maamum kora ba na omo kwa kwasi oba mi akọ no aye say me nko because ho na ede yon kora be ho ye do ma kwachacha baabi se na busuafo ba ne maame ne papa ba no omo ko sra akola no e wo baabi wote no na akora ne maame ka say sheda ka say oba mi akọ akora say dabi because ho no wote asesa papa eye de na akolai utie papa nka se mo se akura no ene unya ntokwa se ona ne nyayo ena akura ne firi wampa ebetuma ba se ebeka ne se obrane mo ne bede ena akura no wo menchan ena oso obeko no koye nti akura ne ko ene won kodu ena okodu ya hwede akoto no du me bia ware am ware no mo mfa nsan kodan ubabai yewo sikani bia wo wiase a onim de rep se ya wamfa ne ho anka be ma da opera because no fire ne sa jamemete ye no itiamu hu ba ma efi ho no ayi sa no ma na firi na dwem sesese akoda itiwoi yenim na dwi sese a mama na ye mobo awofo mi anu nyina na ka sabe mpradwasa obi ba sabe esisie hu edan dua enwo da ho na edan ewo kodoli mu o ma hu sese akora no oni obi a na de wo keken ba ma wo sabe wa wo ba na obi repu na wo de wo ka wo boy na wo ko ye wakosan e na de pen na wo ko wo san edan me san edan fine maboka ya na me yase ta hono maboka ana mo ye me de pen ko si paper so ide Oforisuo na just mo bu ma pressure me bo fine no na ne ba bi ye be sie nwan ma police fo ye ni nsan wo mo nya no ma bia ne ye o Oforisuo nya no ma bia ne ye case bi ho na se case ye nyi se no e di nti na se so mo kobo letter e ma we sai ye nyi kura e kwa bi so Oforisuo ye wade bu na sa na tie de na obi nsu ko ko wi obi ade ana ko bank ko wi sika ene no so mo obi fa na yin so ni enye se ya na e be ko ni ehun ni se dia the word rape sa kwala wa sisuo na de ni kwase wo hu tina mo sole a mo siga na haya yentra ha nanso obi kwa abrecha na ye kan ade we ti se Ghana na obehu abrecha ka mo mianya ke ache mo wo ma me ukwa wade ase no eduru me bia mo fa sanya nsan we entie ukwa wade ase na se wo be ma be waro na ka che be man se me wo ba na be man se won ti ase se wo ba de ba betra ja wade no na hwe wo ma na ade adwane e friend board wonim si ebetwa no eno de ne mai dan etwa no hia da acha chemti
Akwadai obi wo hon mo kwa wade asesa na ne ba wo ne nkyanya na wo pamo no na akra ni nia ni gye enu na me akra yi wanya ni gye yete Ghana ye ni ma ene omo ema ma the way ya nkura ne si ni omo ema amenim sitie akra ni wanya ni gye o ne ma ame ne wo ena papa nso okon ho no wono papa nso anya sabe ani amfa nhwe akwadai inti se na tie bia no se bia gye da ho ne se aye fugua ye tum bibidi ena ma plantie anya ho ya o se ne Ghana me friend say ye ti asema hwan ena wa fa ho no ne tifie ena wo bo no todwe we atufuo bo no de amamo no asem na kwa kodu a police fo ho mame nko ho eti ebetra kromu ani akoni sei ya de akwaka ne ho ya hi se na dai ena ma asem so de ko FM so na asem ye nka ho asem ne de ne enkoka mu de mu nkyere na police fo mu de mu nkyere ye nka sa asem ho asem na zasem be ne ye nka obi awo ne baba na kwa o se ya frumu a ena emu nyam de awu na ke tititi we se bia yan ke ko na ke afa ya mai bi na ke akotwa mutini de agisika kotwa hwe akra pia ya ban asem ana ze na kwa ban ho eye de na brantie yi sebi ni sika wo so e ka wo boy ye no wo de ne sako sekrata ase ofo so sade obede na me de sako sekrata ase wo ye me baba so ofo so obede ya wu akra kama we oti we wo be ma ye no wo kese wo gira ho kese a ho de ma ye mfom so wo nni adwen Odu mebi ho mamaka me say emma muntie enya oba ma bia na so koda ho no afaw because ba ma bi ni adwen ya ye oba ba say na wakose mimi sika me ka me boy ye no ena magye me wie nam de me nsa secret ase it is akwa benefit ben wanya akwa wanya benefit bia chese ya fa ne kunu hunu akwa ya mo so no mu wi ni ade ene watwe wi ena obai sebe wa sene so begja sema beka sema ntia that day ni me koto na o koto wa obua aba fidie so na okasa memenye chasi kan kwa menye na mdem sa ko secret ase apostle na mo obusuan asem wonya sema sese dai obi din sa ko secret ase e straight wonim de aye obi ade ne other prison obi asem nuru sense other prison Ghana sa no mo we koso dodo abroche bi nsisa Ada de na kwa awra ho sem sei akwa tu sese ani wo ye mmobokra kwa kama won ko suku wo mfa ne ko tu adwuma maame ye kasa ugina ha akama samba ko adwuma so na obeka enti maame sese akwa yi wo yire ba ma ne na wawu a tu ti me fa obai e so yam sese o ti awade ase enti waja oba wato na sawram akwa kama wo obi kuta sika pabie wo maame o ti awade ase Osei ba sa de wadi eche ba. Okay. Ofo so time ni asem wo kira. Sofo na okoyi asem ne ho an apostle ni nyina. Asem ese maso de ko ba bi kese. Na asem ye nka de ba asem ne nkoka. Okay. The nation is anchor. Vozo be mawrade nyankopon hira nipa bia na onye obi akese. Da ne da nyina asem do maso fam edumadi na form sa. Ne friends obi bi ko na tum no mo frɛ da bia no bonzo mo nyina da so ha na omo frɛ. Ebane sa na ye kra me echeze dwumadi na bibia mafrɛ mu a eye ne omompe de awrade nhira wo na vozo ya se kanokora kire damfo mense ya damfo agro akora ye oti ani mu ankasa no oya akora bone ti ahia ne ne yankanje no hunu da achi bi ewo nanim no onti ne suban bone so ebebo ano ma akora enso le kana agency ehye no e bi entokuru koka akono wo wiase o nkwasiafo wo wiase abrabona urade boy ne ya hyehye nipa ahoduo bebere di to mede bia busuo bi wo wa futu watena itimi yi wo firim sabe ye nyina ni afia akora tuntum se de ani da ho na akọ nam kakra na wa bo jeans wi na afrizu wa hia ne ba bi na watwa kakra na se akono a de ne bizie to mede bia ye ma na eba wi ase ni hunu nkantete hunu nkantete we kuro hu ni pietosi Debi wa shanata dia yu ushana wa utimuzo ye unuanom nketo abede ho ndi ukura wakono nkofa ho benne ba bia nkura yinduri ntade no mohye maame bi kura sa no prepare ne ba so be so obedi ne huni na honya fa enya ne ma bi ensem fata o ye watade na huduo bebere obehye be unza akura ye wo present ne huye wodi asem na se febi enso na ye nyina ye tikura yi mu enso ye boye bra sa abrochirefo Broni na wo ka broni ba 16 years ni afa na nke nye case o eni nti no mo hyehye o mo ntade o mo di hye o mo nim se de o mo si nante
akora no buroni ne pa no kora wo 7 years no school ne yade wuru ni se ne boy ne wo akonya ma ne se one day otimi invite the fie ne ye krokro mo ahante saa ntu ba start abrabo bi aka kire no akora na nim na mo pese be go soli se sia hweri nyina so hwe gin se je no bi ntoguro da goduro ntino ne ane ni tv no nya odai because onso ye yombo abema me no kasa kro bi esa nkomo ne odi ba ku mienu miensa ansa na do he da so ma fa kwati kwa so e de aye ko saa ndiba no mo de na ba wiase no mo mpa bibi nkanje nza abrabo na fom do mo na nimra na ho so no otutu na na mo ye e be bo wo no a ovozo mi fira kura no so na me ba ne ma me so ma di no ya ba na em ya se yobi nsamba ne nkan wi amuma ni bie won tena no ndi avudu e de ma no wo ye ye ko be de nani aba no so tie ne ye ga kire no enti ye be ka kire ne se sa yen ye bibire mu ha ma ne bi suban no etan ama me bi aye fed up abrabom wone be ma be ware una anim ne course ndia wo mpe ne biem ebi kura ho kire ne ade na mo agya ne woko de so nim sa ho kire be ma so agya ne hoko dia de no woko no ko hwe ne no so ne nsem be wo bi kakra sabe nyi obi wo nko ana ne ba ye ne ba mini akoso de mfo atibedi akwa wo mamudu wo du wie no ne ne kunu gya ye wan yi anopanyi ko dwobo achi wuye ne yiri gya no wan yi no wuye e kire ma me ne susuma akova kunu mpo kova ma enkura du no papa wuye no so mo bia nko buzuani bia ho ma me ne gye ye du ni nyina ahye ne yam tinakura se bedi akwa abtu ne woni kunu woni wan proto doso ma me nya adwuma bia but me nuanom survival atire obi ade anya no akoso mbipa ye nyine nkobo ni koko ma no ye ni se onyabode bi wa no obo ne ma ne de nchina pro ho adi up to ne minua no mom ye mpanyifo tete same o muntimi ntutu kwa na adwuma nkoye ma obekọ akurase no no motwa ma me no ho hye ntimi fa wugimi ndwimfa ne so oponi ametie ne ugimi wode chance tire bebo ama na pai onim se wanyini suro ho vozo nyo ba me na wi na me na kimi anya akokoduro kwa chia ya up to ne na mtimfo ba ntia mam se me mbrani da discipline wo vie ntia yem se me nyini sa na da so yem sa o bia manyina duri sa na sa yem adwene ndiye tomre bia mun discipline nkura no nkama de nhyem yem mun forget ba ma oba ya wanti mama mun nyina munim no kura pa se akura ye yesa de o ma me ye first papa nka ho de to bi na se papa na ekompo na wa ahode kakra sinkete ko mu sho yem wani nko ho ne ntimi nko yie mfama wa akura ti otie na ote ne papa nkyenya mo anya adwuma na ye de na asem gitu awezi ye sanka ne ye wose no eno no amom so de ompen dede bia wa so bu kai boy yem mfama na ye de na afede okofro maame e kire se adododie bi e wo mum nkyem bia ye mo maame no mo dia it is a kaba ya munya meme nsi wa kam so munsi nkete wa abrabom na mo nto aso bi na nko afetina no boza ni wakọ wa ne ne ba wo na no de nkra no ben untu ani ko no papa no be kwa konya yire na ne yire momu tete ono de ne ma no ba ukunu be so kakra na wo ni mu ya nwene ho saa wo wale abusuafo kra timi ba fie ma ukunu hwe bi anua anasa ase wo hwe it is all bana be ma so odo nko ade odidi o be ma ne bi adi na munya se nya baza ya ja wale ya dini ato nkra nya ko gu be ma se wetima hwe omo se otimi hwe omo mfa wo ne be ma aware nkura mienu ewo ne ho wo de wine pe ne wo na se na fie mienza na no wasi a kamuja yen ka beje wine ejapadia mienza bi na no wo aye powerful ejapadia muja yen ka mo kocha nka wine na obefa yenu ama no munya isa asuban no asa mu de da bia wo hwe ma hoto sa wo kire baketu a bia mu de munye oke be ma na emfamu anu onwu mfiri wiase enye nice ofoso mde ne to no ma ba menua be ma isu mi ovasi onzu anyanza kakra enye o wa wo baba toblom ze nyame ya adum bibiasi wa ba betie akra na mfansie tu anamon se eja me ye kra amene ti na da mutufu me ka jem se nyamboni bia na ye de che nya de bia na me de o de be ye me tina wo sa me de be che obi awre buba dipa no kra dum za abrabo bia heda ni nani so e de na bete wo ba na ayi ye ntwe akra na so nya wo ba na ye twe na so nunsu anyanza hunu za anamon no tu yi na enye na goduru ase ka ma bo nyina yi se ye ohia wo abo ohia despite nko chekinika Bezel Foster on go chekinika police station say ufurepu me ba ho no e ka se ni ma na e ka hia ne nje ne ba na ya urepu no wo mu kura rather they will pay say ye betwe aso wasu anyansa to bi esusu ma ho chiri ye wi ase aho chiri na enya wanwanzo bible aka wasu osikani de obu asem dendenden na ohia ni de chawpa ne kasa ndia de aya ne bawo but ohia ne ahokyere ndi no ndi se obekọ akoya adwuma nya ne obedie ni ode mie ntwa so de kai boy ye ntia ne enko na ne ba ne daache na asei
we are by my sinkete e bia me ka se osisiri priest obi sisi wa me se yes sisi ni bi na sasabonsam kra ne bawu ono esa sabonsam na mu no ne bawu wadima anya ho hwe nti sa na wo bekọ disi obi dimi amanu ze ne oye ne yagimisam na fa kakra tua ne ka no wonsu anyansa wo wiase ne yankonko yanim ne so ye Kristo ni diade bia na obetwa so Kristofo nya yaja ne nyankopon ne ba Yesu up to next time ne nya free ndi obi wa brabo mu aye ne nya fine wagimi amane hunu zu wagimi ne wonsu anyansa edo so ni awo kan nyina ya medasa ba bia ka gosi ni so mu nyina age o mafutu awie no case we will still hold on na ya court be adwuma titia no okay Yanis Seba clinic entwetwe komosi medusu mra se Seba clinic waso koma pon woni ruwa bange no na edi enhwani mu orofo obo video kotofofura waba nsuo mu na so senkyerani Seba clinic wo yo no enye ensenkyerane ketua utu yade ase a enya asem ketua kra na yese stroke no kra de wotenete enem sa yade bia no okosmen Seba clinica ojuma wudie no efe papa enye asem ketua kra yenko na ye no mo entwetwe nkomo simedu so na yentoa yakwantuo so ya asem wo kronom fie ho enya asem ketua doctor memo akwaba tumeje so panipa bibia abokode nyame adom semense mufidie no obi repu bia mo metimi du yahwehwem kama Oforisuo ye ne be fidie de mu bi fidie ne de ya enti na mo amunti ne de bai aha enti hwehwe mu bia opese wo ye bia no obetumi aba because there has been instances ankofo bibre ko aba tester ne pese o mo ye no ene ade no na o mo bre ba bi o mbenya bi o mo ba Honda ntumi direct say test we the factor cements o be ba mpa no na ya bibi ya dia manu kama na o de akoba bi o pese o okay doctor yinti onwumre Oforisuo said de bia ba ye ne be chia ohefo no atiefo na said o sika no ha Cements Herbal Clinic ye okumasi asokore mampon tech eje echi honoma o ba ye honoma obetimi aba be see how do you call it aboabo post office honomo and as a traffic light national pragiani trotro si won meba kejetia Dr. Mensa ho so trotro si won meba asokore mampon ana bio mo amufri nkran patomu nkokko konongo ne yejuso no mum nya betimi aba dwabe ho betimi aba be see tech Kumasi Tech usi attacks ni trotro on ma ere dia robeba clinic on mo pe na number say didi juma no 0240 61 0240 61 and afi 0530 123 996 0530 123 996 Oforisuo say dance no ya broso okay and me papa bi o ba bi o everybody nyankopo Oforisuo no cry dey say no dey dance ye dey o za oni nipa ne to nchia no na se bi de na o susu no e broso a enye ya dance ya no be ba bi so and me papa bi ba no o ka say na fia no mo pa de be pa na mo ye sronko a e ma ase oba Oforisuo ba card e chato card o de ba ho na nya grow baby akokoko Herbal clinics a wako na o se ofre ye na se mo kan se munyina sa Cements the last o ti o se munyina sa if you say no you can't blame him unto me emfa blame ne ma no if you say ampa so or the cast ne ba ye kire say wo chini abre wo se yare no so ofra we be candidate do be ban so na hit him wo chini an to oba ye no ne ye to nchia no and also me dey sugar diabetes na ya mami nduru amami anso dey mi gina na mi gina en call for mpo na makase o we di akofom kakra nti no in fact afekra na ye west eso ba ye ho no a wo tie ya kwankyere tie ye futu ade man ni enu papa ade man no odi hihye no so no Oforisuo ba na odi adanse ana obusa se na mo paade na wo fia no mentie man Oforisuo de bia ye kasa se obi abusa sase no yi na no se on se e ka tete no na abibima mu hanom ye wo yare ye indigenous e wo hanom chese yare ye bibima mu na e wo ha eno na tumi hwe onimo me na edi entobro na wanyam nro bi di pusabie gunsuo na ode be ma na ni nyine sane na sei obi sei edibie mroso nti no yare a ye nya nyina no yare a ya ne ato ama ye ho yare a ye self inflicted Oforisuo sei akra kete no sugar diabetes ni da ni nam 15 16 year day akra kete no prostate and ideally 50 years going na ka prostate issues say ba ho and say young boys or body so infection you be checking the prostate na enlarged
ni nyina ye nneoma anase su ene bra bia de ehu owurom ede sa nneoma nya Oforisuo enam yare akese ana fe young girls ni young boys yes sama ye ho obi timi ba Oforisuo be test no na yare egu nipa ne ho no enso wo de tifie anonko de ye nunum saa na o ha nipadua no Oforisuo hypertension e ka tetene yese obi nyiri nuru ba bia hypertension onye bi enso young boys be check the sugar na shoot anase ne heart rate na shoot Oforisuo ni nyina say me kan lifestyle yafa amoye nya brofo yare ye be ka se wenka sikafo yare kidney net eti abofra ho ejiwe nanka kidney problem de ka o de ye de ba de ne sentity na semence tena se hu se yare a ebe se o ka se o hwese de na ye nananum sisa yare no na wadi eno aso a ubeku nipa anye san so abe boni ne sentity na semence etisika invest hugely and in the diagnostic sector of the clinic ya ka diagnose the next nhihyiemu no etra be ho ne ye di sika wuraye efi se abrofo yare na ye so fa abefo kwa so na o hyehyem so atiase o to be fa need to be hwe nipa na ni so oba o wo de ne sa so ne yafunu eti o ne yafunu ya no asa duro de ma no ebetuma bas different cause kwa na de sa problem na ba eti no ba ye du wura fidie em na ma ye fidie do so sa no eti obi ba ne de wura ne laba na ne ye ma hye no because fidie no hu bi da so atiase ye nya twemo jane kakra bi to anase ye twa scan pesi ye de pesi ye hunu ye behu efie dodo a yare na tena so cements ye behu dwumadi a yare na di wo widiem no ye behu ana afa so de ekofa baaye ni nyina se be hu e no eti ya mu waduro tu yare na se no na afa ye ma wa kwankyere adidi akwankyere a onsan kofa yare ne mabiu na afa bone a emmoa na ba bedi woni padua nim no ebi wo no ma waku moa no kura free system nim no na toxins a moa na gya wo mu eno so edi unya eti wanu maduro ba ka test shinim abua bia ni moja ni mu enso na de ofile no one office say emmoa no ba ye omudidi woni padua nim se bi omudjo omu na gum na toxins no aka ni padua nim eti say how be eto so a wo de wa chija fa clinics ahodo ni nyinara mu unya ho pumasibre no eno na semese ba ye frɛ yesi fabra ni anya hyehyemu na ade ba akwa de bia nipa ba ya na mo nwa ye sa ye reflex no any massage therapy ye na ade ba be kan awurade nyankopɔn eno ni speed up eti condition bia ba oba na duro na ka we de obeka so obema na duro sessions be 3 obedi be 2 weeks 3 weeks 1 month ansa na ne ho atɔ no ye the reflex ne kan wa embratia bi days na ne ho atɔ no if say reflex no omiamia na ase no na organs ho na makwa ni nyina links ni nyina wɔ nan ase eti omia organ kra ye ma na aduro no obia na afa omiamia na ase na ma organ so ho ayɛ den eti aduro no kɔ asesi na yare kro no a flashing out of the system ɛna ma semens ye hu eti utie yen a yesi ye ho nkwa na ye tonchia oba ye na otonchia yesi stroke for semens na afa aboyebo u stroke na adawo so atena se wo se wo de wa chinia card dodo akura bia fabra o da fam kwa stroke no fabra wano na achia o kasa no na mayi o nante na NCP o nsa na sabi amoa me pa cho bra semens ya say free screening no Mother's Day ya say nya say awurade nyankopon na adanse a efiri mu ba ne eno na adanse na efiri mu ba no eno na na ehia ye hwe omo anyinsen bet ye tu ye si ye penyinsen o do o pe awo a se go pentasfo kra na bas doctor me de ntafo na mpe no beto nchia no ahade enu nuane keke enu nuro keke ye be pai ko suere mu nya ntafo wo de ne eye osa ye fununum ne da eda oboso udidi asa ehye obo asa atwi obo bibi ya oya sebi eda onsuru nimu unidi ya boy udidi ya boy uya funum ne da obi de atumi so na chi ahomache oda obeka se ensamafo obo no no okam ya su de bia befo bebo me pa cho oba o menses ne mayi most importantly enchiato no ennamu yare say yes syphilis chlamydia gonorrhea what the net saying genital warts me say emfa nya adunum basabasa e wa bra onya proper test emienwu ye Oforisuo on say nipa dodo mo body nnamu yare especially awo problem almost 60 to 70% of omo me awo problem be fi ono no e nnamu yare na e ha omo obenum dura obebi tumi ni be mehia ono ni hia na nsuo na ba na ni ajo so on the natural family planning opeso wa no be ho fi so ne be mani hia nsuo ni ba na ni age e mra obe pepa no e ho na obe hu ho asoche enti se utie ya wo de ne enam yare se de mekan no fabre be to nchia wo de ne stroke fabre be to nchia wo de ne ulcer se de mekan da abo eda what do you call it oye made no mu onsuru ni ma na se yefunu akasa mu ye be to nchia wo de ne eye de hen enam yare se gono syphilis de fabra Oforisuo kidney problem fabra eno ne nchia to de aba be ka ho so what kidney or last stage second stage whatever stage I want fabra semen seba never so ye du papa ne hwe oba edu be ura labo ma ye mesho
but a certified and yes sebi mo franchemi o ekofo dia ba esi gina so som say dabi we proper lab ye gi hunama kwa ne baby ne de ama machine na machine na ma feed information na yen no sebi se wo se de to ne de machine to so hwehwe wo yafunu nim ehu de ekoso ne nyina ebeye ne nyina certified a eno na sebi opese wo hwehwe yare ekọ eno na wo se ofa eti baby biara wo fa number no ne frɛ 0240 61 61 60 60 61 0240 61 61 60 60 61 0530 123 996 996 for so prayer ye bedi nkomo enwumre nyina bedi nkomo ade so beto as for so ye ba beko no ye ba ne yaka agan no ho asema ye nko be pa tro ni ye semens vital herbal mixture and then a capsule eno na do na friend agan ana no do na nim say agan ye do for na semens no say ye do for ye do kro na ye tie ni ye do no so mema ne ma na enom enye mema nko a do na nim say ye mema nko na me pa cho oba no be ma no na dwumadie die pa number 1 bema wa yemre meka bema wa yemre sesie no wajem sebi ehiem na adwo sebi obi ko ba ko na ade enchi onko obi o Oforisuo onim so obi sebi ege ona se ne ho kani tumi ba ne ho na odina bema ne nchen na wafre akosua ma me 5 minutes mi obra kofi o meba se wo ye bema na oba ba wo nchen na otumi the time to emre dodo oba bedi no ma kan hu so wa emre bema o te san koto agan ni bi to so ne to pai ne frɛ ne enkyerɛ se de obesi aye na oba no bedi hu adanse ebio oba oni atenka nkoto bi Oforisuo sisi yare A1 etini tan eno de me nka ho asɛm kɛse oba o mesese mai 2 days 3 days na atwa so chance na entisa koko te so ozukoto bi Oforisuo yare bebe kwaso no mabo ne send tutu aduro na afrɛ number no ofras doctor me de ne how ne we be man I am ne me ne den me de ne mini oba mini atenka me de ne koko ni nyawe ma dosage na ani gisem ne say ye de aduro na gu herbal clinic atwa ye nwahia nyina etu de so be ra herbal shop bia uroma no oba aduro ni do refi afrɛ number na 0240 61 60 61 0240 61 60 Oforisuo frɛ say dem kan nwebe di nkomo ade to na frɛ ye be fa okọ so Oforisuo okay ye ne Spencer Bar Clinic na etwetwe nkomo no asoko mapon na wo rural bank no ni no edi ehwe ni modofo yenko na yenko gi ayaresa wo Spencer Bar Clinic efidie wo no enye mfide ketu akra yenko emfanko ye yenko computer so dwedie emrasisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochi Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi, Asafo Labor roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedu, yesuedru, neza shansa.
Dama ende burukutu jinjan yeze dazi dur ene kekedur na yeze ashe. Nti suehun ene nyimizia na nanu wode she durinsan. Onu na yeze aye burukutu jinja factory foforo no. Sesia burukutu jinja obogodo nyina na mabefu mfiri na computer sim. Waye burukutu jinja ogu sashim jajaba. Burukutu jinja nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu jinja 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu jinja cheers. Into woso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu jinja in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi du nwotwe ana oba a wafa afro. Saa adwadie nkrato yi, FD ahwem agye atum se eye. Okay. Ya semo. Enkwanta bizaji. Abrewati ya. Ofoso beba. Ya semo. Mamen kantre ye be ya wote ya se no mu se ewi asese opese wabrabo no esiwi ya entoto ho wode ho compare wayonkofo no enya ade aya na etimeboa akwada me hu ni se wono no wasi soro kwan so ano no onyini ena wasa akwa akosua adwuma kakra ena one na fefo na di nkoma kakra ntino mache na WhatsApp some of the chiefs yeah na ukosua adwuma akoto o madwuma mu krampo no sometimes o mo na a boyfriend ma ya chọ kwan ya be ma krampo be fa so be handle be ma afa akwada ne hu se wanyini wone ne maame nyina aye dan aye penti e basa na na obuo enhyeda eni wone ne maame ne ntem kwa okọ ye nyina no ofoso be ma utie maame enu mu asem anu wone akwada enti na hogono so na akwada no so opefa ahodie ahyase no na eto da bia ya na maamefo ne bi wo wa wonya kunu bi na se wo kwa akwade na afa na wa choosing the husband no over on one kasa ne ma no but se wu ti asem ya omode abaha ya maame ne ni akola ne te kama wa kwa akosua adwuma madam na to afri baabi o wo no okọ baabi na o se ene e betena fie kakra na ye nhwe ntoto ne ma wi a kire no wasaba ene wo ne maame na fa kwa bi so akontokwache ne ye bobo maame nyina ba ya akwada no ekola bone nsem ye no ene o pefa ahudie ntini papa nche na obenya sa freedom no e de afiri ene wotu kọ ne papa ho ofoso be ma ya wa ahosiesie bi wo ho a menam wei metimi asiesie me ho e bia be hu me no me shatade yu se ya nso no me kasa kire bia na meto sisimu kama e bia ba sha jeans a kire wo to ma to wo so but me she straight dress ana se atade esi fom twan me she kaba ne straight but all the same no me body na na se me figure ne be yi aba e te se wo she jeans na akwada crazy jeans bi ekita no ya wo she no atutwa ni mu nyina ama na si enti said no of alumba eka no ene wo sa wo honam enti wan hwa enen ketuwa de wan hwa panimu bi kwapo da de besi uti ya kwambo se ablantia na dinya awo enti enen wan hwa ye na sankwada ne said de kwan yo mfa so a wonum sie de nam no wo mu si ya wo mu ho no wo mu ya kono te se chinam sabi ema na emu na ya na nya gwatawo ena mbema bi wo ho wo huna wo hura tra said you was sitting when said you was here to try the crazy jeans what the crazy jeans what ya na no I said I want shada nim kasa but on nim kasa pa onya kwada wo ya kwada say wo blend ho ase e de a shirt ne tene ase na wonya baby pad ase asa wo pere ne ho say wono so beja baby ase mprempre ya bia so wo fiti preko pepo osi moja na eba wonu makoto wo madwuma mu anase bia obi a wo hu na bonte a wo do hototo na pese e bia we say menini nyina na wo classroom anase na na gina menini nyina na sua adwuma e bia wo ne boyfriend o ba bia wo tiente wo hwo maame asente no wani nje wo bai pele wo ho anu wate ho no wo hwe ya ne ma say ya na betoto wo dia to no na enye ye de eso ye ka chance omra ne ho ase na wo ma ye ntete no ne ye na da ne table dojo na sa so no ankasa eje ne ho say wo hura kwa ya se frama wo podi huhu pade a wonya na so na kire asem no eya na nya papa na menko ablantia no so wadi anyam blansem na de oye ye no so ye nka ma ne nko ache ye breninti obe fesi wono akasa na so twen e blasem na ba asem ye jeja no na ne papa ne so no me ka che ne se eya to da bia yesusu nya ahumobro ma nipa dodo ade ya pa ne se bema wo ye eja no obi akwa di sabia so sabia ku uba ba ya won ne tie yasiri bibia che se wo mpra akrampo no obi akwa di na na so obi akwa fa no
na oba party if you kroma na branti aye ne nyado ati say ama mo je tu no am ya corporate station aje pant ni nyina gwa ya dance say yankoka na ofie for what do no ban da che ho say raping na mo jadu tu no ne han me na ya tete no e betimi akwa na wodi amadachi bi kuna no e bia wa wo ba what ya say HIV adro na e de kan ho no say nyame anya adom na wa amemu a obi nim the status of abrantia no so wo bia na so wo be 3 months time yes akọ ye saa ye moja no ehwehwemu na sa wo be wanya HIV a na no kọ ya na sa wo be to da bia ya yenyu ye boss kakra ni enya ahomobro no say ye disikachi anasa mempe me ho asem enti mempe ko to asem bia me ni adaje me ni sika wa hwe ya be se wade pa enti me catch up papa say next time no wonya isa ne man de ye mla kwan so no ye magana mla na nya adwuma ne say ye ya be fie omo yi be fie ni nyina so fo so be ma wo chanya boy no omo obi ka ye safata say ye de to aye free to no ye de be show na in front to me das okay prophetess Abigail Santua orofo wie ye birim krupo twedi ampo ache adoma chede pa ade bi adani konua da so bia na yenko prophetess Abigail Santua ho na onyi free so na on fa hundie ene woje umpewi na apede sokoban ampayo new site eho na memami udini djuma yenkoi susum nwe anwuma bia no yemfa enko dan no 0243 263 899 0243 263 899 Sokoba Ampayo New Site Obo Heba and Medical Research Center ya bibia yemfa enkoda no de heba bites abadwa so usisi yade no namsa yade bia ebetumi akọ saa no de prekase pada so abadwa so immune booster do kase pa anemia mojawi adru pa oba penfo kotobi se de beya enwuma betumi akọ nkai ede amount 0257472506 0257472506 na yekope bi ento Lawson heba mecha odi abadwa so Lawson local mecha odi abadwa so odi Direman Peter Direman capsules enso abadwa so yenko na yenkope bi ento na yenfa eni edwuma na Direman Peters no edi ehimpa enya senketwa ba bi eton sa tu sanyina da okwa ubenye bi ato na nyoma akonkan ede ama yenfre Lawson ewa homa bi so 0242133577 0242133577 and yoma enkon kai enfama azigblibo son kalu kago ka togbe ahaban keke togbe ahaban keke okobeni waba bedu anya sam keto akura enyoma mu asesa enyoma mu adane ano ye den ano ye nampapa enu tiye kotogbe ahaban keke osusuma sembia no yemfa enkodan kuma se Joseph Jase akwantepo so Bonfa Hospital Junction uduru ha gina ho emana mebabu ama no ofra mba befo akọ na de bia obia no togwe emwa na onyiwo FM free so 0244484747 0244484747 and 0244506620 0244506620 den yoma enkon kan ye ayi yo ne aponto ne abadinto no odofo yenko pe bibi emfamfa yeminu bibi be na meka chero eyi bia na bia no nye bia keke club bia e na meka chero entinye ka chose bia de eno ane club Ghana fo agi atum odofo unifie du ngotwefo asem koso oba pemfo ntumi enum bi yenko ne kope bia no bi club bia no yedidi ayemobo na nyoma enkon kai emfa emma kekede yeko akoyanim na mini asembia aka nwumre nyame ya dom afri kine kono evisa abrante no fansheni trim se baabi obedwane akobia na ye taane do so omokobo krata yi asem na free post station no amanfo bi sensan ye omo ene be take you responsible ni enka kire Ghana Police Services for no say eduru baabi omo na boye ho banyewu na sese enu ya case bia ye berabo na omo de aba case bia ye berabo enti obi kokum obi kura no akonya se be no nenti sa rape case we dia mese ani robbery pepepew enu ti samu ye sa na obi kogina kwam na so ko robu obi na mokɔkye no otimi jeli no hwede abrante yakwa ye nenti sa ne papa kura se obi a convince no yemmenu dia so da bi o we dia ebuku no kire se obi repo obi yembenu sa yemfa kokot na tentene ne nya adwuma tie besra police for no yesra wo mu a ye dawo mu yesra wo mu tima me kwa akoma to ye mu ate yedi wasem na chisi pampe ye pesa tentene ne ye adwuma kama pa panipa memo akwa aba
Empom te say. Udin de say kasa den. Wisdom Maje. Wisdom Maje free hin na baye. Chemi free chronom. Chronom. O free de Yankopon. We need a chronom there be ne o. O how ne say I would be die. Acho mom turn on my online. Fridge ne condition and phones no. And I'm a form number. And I'm kajo say me here. Hey, AC normal 1,005. Na me normal can be 1,003. No guys say me deliver 100 cedi. So when deliver 100 cedi, na get na me no buy anything can get any flame. Uno bana na edi nkomo. E na be ma uno bana na edi nkomo. E na be ma ko repu oba. Etu di ono edi nkomo ye mfansi ya wate. Wa asem nyame ya adom ochira nyesa wa asem na so be kata. Na me kwa mpa me fa so amebo wate. Omna samu akisi ye mfansi fridge mchina nyame ya adom a. Delivery abemu a woni oba edi nkomo no de. Ni question so ya adesua. Ti e ka se ye komu e be sei. Ko se ya adesua e ko so. Be ma repu oba. E na wonu so oba edi nkomo. Till delivery no ha. Yanya ne sha na because na no obeka na asem na ana odenti. Okay. The next sanka. And a chronom debut. Chronom and evo. Utentin na de honey to go you. I do yo. Chama guess the modo. Asem. Chama guess the modo. And the chronom ye call you. That's the chronom second guess the modo. Yavia the watchna. I know watchna. Young queen 0551 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Oforisuo meme. Yey. Papa na bibia boko dia. Kama pa. Na omra samwa mi odolumba na nayere obia ho den sa akwaban no. Ye do ba de na se we eye SK Bolas ya mena here. Oboa se sector kwa na me de mibutu. Oforisuo na judia be na ma se no ma pa mo bo. On sa samu ya ba no papa no o ma me no akwada no. Dem na go to dia jam na so bia mistake. O papa no wo bia go repu ba sei. Wo go mama akwanda dwen ankoda oso. Wo ka wa bono ana wo ka no wa mi afia ma ho. Empa so me be mi ta papa say, "Sika no, ene ne ba no. Ye ba ni hia no. Ye me ni no. Ta papa si ansa ne ba ko wade a. Wonyi awade na ne ba ni ko hwem no. Me ba na mabɔ no ka o. Me na mabɔ no ka o. Ni so be fa na me bɔ ne ka ahyem. E dia ti atwe ba bia akwa no. Isuban eni ye ko ne ka dia physical bebre ho a. Oruso e bia be mi say. Amda so no court a. Ye nyai na court no enfefo ni wiem. We be fi. We SK Bolas. When ya me adwuma. Afi na asem no ye pese de kokoto na SK Bolas asem a wo ken o sisika no e no ba no. Wan na wo dwen ho. E ya asem bi mu odu pa. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Kwate manje kuyo sisi. No okay, kwadwo yanku yanim. Meta Asem Mpe Nipa. Ofo papa akwal papa na wa nyadie. Bwana sa nyadie. Obi na je. Obi na je mete ma je. Abaya ni ye ena nyume metamfu kase. Se ena maya. Oba. Se me wo fa se me ba. No obi se o no ko da medical check me ba na sa na chi boy no. Dela hunti. Unu se na 12 years ago. Why don't know ye? Yam thought ye this book at here from Wakola. I mean, of a yard, papa, and then Colaba. No, I am away. Oh, Saturday, another crazy. You're crazy. I get about the thing. I be a Oko boy no born a social intina, get lapa. Or now, hello. Hello. Baby afrefre udin. Because that's what we saw from Jane. Panipa yentio. Akwani papa no. Eduru abia for ya mu ye careful because we disika chi bebre ba emwa. If you say no. Kwa disika ekuma sem no. Obi ni mo china so no nsunsu anso ebetima ba akura no yere eso enti sika de efe da nche nipa
the aquani papa no, who feels what this guy will more no more. Once I do scan on now, Oma, as some training and control. Hello. 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 Well, good evening. My Joseph Katachi, baby, I'm free with you. So, they come on you, Hello. Meet your pa. I come on you, Okay. Hello. 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 0551-931-931 0551-931-931 0548-931-931 Yeko emfa koye nim. Hello. Baby afre udi katachi. Voice of Pacha from Mr. Vimbache. Nikasa free chronombosi. Yetio. Voice you was another be non sama madamana. Eddie Tiachi, Muni Diansem Naefa. Say and shade between for near the boyeva. Now, Osha Papa, the Oya, Panchani Penny, Seve, Cafache, Penny, Ufia, you can say Pnauma, Sinisi. Now we are the child, yes, away, and into a fellow penny. Or so to two women, you know, will zoom, Ufia, not if you are such now, the Bacalan, so Apolana and Gasano. Okay, Proverbs chapter 20, verse 11. A fab from to the million who. Some of you be united. Osha and then Colana Banoa. Or more Casano, which are more for Emfa. It's a mother than in Peninfo, and then Peninfo is a bayon quadra. And to name Colabana swat ding Bishop Montalia as a show 13 years, 14. There's a woman that your first or more pay, every year you could do. Being now, so you say, and Tianquala was true, the this summer in every and then they have been ready a baby as ya, as Sanqualano. In Jacolana Casa Brabon and the Dutch, as an infant. So open year will be 1 penny you are one answer. Okay. A spiritual director, Father Daniel Pokumens and the country me was it temptation itself is not a sin, but when you yield yourself to it, the Aquadana dress it, Nanislimu and Jukagudi. Ayasemo, Tranuzu ye. No, okay. Hello. Hello. Would you baby are free? Also, I told you, refugee the mind. Yet you. I can't make any Mr. Walla, and then come up on a man for one. Then you see about fun come on, Butana, say, or I'm done to or say there be, also was it there be, or to say 1 30 or say there be. So, and he, who say no more for now, me and Carboni. Gaka, me no mess on say, because Kumana Cosmo, Fano, Apabone, so and then come about 16 years, you know, the go come for any virginity. So on what big, and the function 16 years, no virginity to a maybe a father for that fan, maybe I want you to. Maybe I could pass in the same and you say, well, no come as you say. Okay. What's an idea in this one? Hello. Hello, that was on purpose. What are Roma? You? The pacho, Papa, woman, yes, Obama, it's your bow, not them, so it's your bar. It is a colony in Mania, some now bow on I, Papa, Ubusano, no Aka, or Mabum, no outside Obama, come back. I made the more pick a cram and then in the cacra, and Sana, and Sana, who the left and right, no better about. A colony in the Mania problem. Yeah, you know, free and finance science, so not just one the Mania problem, no any job. Papa, won't cut into a feeling totally. Okay, anything about the two Obana Kabema Swat to Bema, Sana Napa paper swatch. Hello. 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 Hello, Police. Ye, Udi baby are free. I'm with the you. Ghana and Gasana, the Jews started with me a police service and Gasana and feeling. It was Pananga, and when the police in the grass,
The fact that they are coming to court to start, if you are police on a come for no, so that if you are telling one of Bolivia or there, then what they call and they won't have them here. Yes, or one of them. Okay, auntie, I'll be at the ocean ukrum at me, Bema Wakujilo. It's all show also. See a cat at the shot, show also. Fair, yet Tasura no more. And Kodanta and the Yen Yebechamu. Nedu maybe a one casan no chinu mind the cacra. Show also. Let's show also now gratify. No, I shot no waguni. No one friend is a Brajeto, mammy. Ay, and Grananta the Shana there, a yes, a mutufo. No, such 7 predators. I'm right at the end anyway, you no 7 was at Atano, the same one. Never go in nobody. Ubenyasam. Ubenyasam, it's a no see a car, and Grana foot to them to the Nanny Timin chum, a friend and no man a crab. It is so. Young country to a chronom name the bush you for say. A Chnaya 2 and half the woman. Any a cordana papaning in an. So a mum peneton and penano dea, womumbra. Near Yanko post station ho, near to a process. What more, baby, when you prove call to Jana Wiano. Then I would more, baby, when you prove you and just a quiet in the funnel. Okay. Hello, last caller. Hello. Udi baby out free. Yet your mammy. About every time say, a man said, I cry after a bonnet, or move at them and one on Tia. No, okay. Hello. I think I'm going to be crying and by somebody him, and you mean now, yeah, come on, and then you talk about the one. I'm not telling you, I told you on bottom one. And you know, the whole idea is I want to know why. No, okay. Asem ye dia chire pampe a yen so mu yen so hot ne o chira so kan enu ti abrante na busuafo ni mo mra ofosu ye nam ye wadam wai kokosachi sebe bra wo bra ne ye friends kwantabisa ni ye tasura ye maye twamin so me ma wa ha o ne wo hu mai na mai dress ni wa kwayire no obedam abrewati ya ase no mu to da bi ase mame ehwe we ye kama pa okay yan konko ye nim ya bre na ebe of also bema ye kwo na wo asem wo ha wo amane obi etwa wonsa so obi twa wo abe obi esisi honhom nsem yade na ato amanchire wa ye se fabra na ye moa eye swame Sheffield station no ehope na ye wo free abrosa na kwa Sheffield station wo Kumase and ase from May 0552 0955 93 0552 0955 93 0552 0955 93 and 0243 58 5878 0243 585878 ememi no bi abefre bia no ye bejo so ye sorry for happy glorious birthday and confirm Jessica Safo and Shadrach Safo onum nyina ewo eye Christ the King International School wey everyone ma for Mr and Mrs Safo ene ayem kwadai awoda o ma me se eno papa se Nyankopon koso enhiramo na onkramo emfa emamo nya o ma be man krampo de nura na belated enura no anjama ebone yade enura ya maso no o ma me na ton entale kama wo opa mangwa sign ase wona ye be na kafra wate ko boutique no kafra wate ya we show ona ada TV no so akase force de jeni omusu akase force de jeni omusu ozo ya no ozo ya se me kola baby na me slim enti Safo Nyankopon koso enhira wate omo nyicha hoden ni apomde no mamu nyansa nimde na enshamo masebe ya brabom be hunani so na bibia so atimi akoye ede amamo nti Shadrach ene Jessica nyamepa ena yesre ede amamo foso bema mayenche ya hwefo ene yetiefo nyina jase hene ya ono wo eya anwan kwanta bema pia kubi enwumre yesre nyamepa ene de mawo
Yanko Santima Ponquantana na Menkochia akoda ketu bi on family agro ata o kasre ho on fa Asem Mpe Nipa ni agro kra na yenchia ofayima yabo on family agro kra yenchia chief eno mom di agro wo kasre ho nyina Osei Aboagye me ne mapamfo yakra mo yeko long time